tana ka ntella a ke robale ya bobedi a le ka ra ke concentrate Satan o kwala memory wa hao you lose your mind a le ka ra ke le be ke tileng ha ka khutlo wa utla ke batla go memela ke Facebook o tla tla be sa ana umbrella le ukile ke re o lose concentration a re lebe ke nye fitile ka nkutlo. And the reason why Satan at least roska ba utla wa tsaba re lentswe le tla o thusa o resist sick. Na ke le tlwele o bana le yane tlokwa keyboardist yaka le yana na re sa le pizopo hey o mana o jwa yena o nahana hore o na ile pizopo ba mo shapile ka seqetho a qetile ba mo shapile ka seqetho kopa fa le confirm nte mo I think ke peking nyane ka Monday usually ha ke motho o bentse a fothekela ke ditshintsi ha ke tsamaya but after ke mo for the first Sunday ya ba se ke le motho le ngo ditshintsi di dula di molelekisa so and then engwe hape pizo bonga ke ra re buka ntho tse ngata ya prof engwe hape ndete mo ruti ke a hore go mo ke dulang teng usually ke motho o cleaner but the way ne se ke na le mogathala o unnecessary ka teng go re ne ke kwella everything le nno jena jolo ka re bua ha ke kwelletse a le se le jwalo swang skalan tsugudis swang skalan tsugudis le nla tele le mmele wa hae le utse le mmele wa hae yatla le bakae we won o batla ngwe ke go boleletse go boleletse last time o re batla mo tlosa hone motho a se yena a Jesus Chapela morena Jesu matso ho ba qala ngwe tlase ena bang ke di spirit a tsena a se yena totally as le mmele a so hae le mahlong a se yena o ka yena le mmele ka metsing okay a ke rotsa motho gifted ke motho gifted ka music so ga bona le mmele ka metsi ne re batla lo server gona kingdom ya rona ka music le batla lo server kingdom ya rona ka music okay ne se re mofumana ne se le mofumana and then on a busy upon somewhere now na ke ditse ntse a ke mo kwatela ke ba shapa ka sa treta ke rumela tshepiso ke tshepiso mo jotsa maloisano re a lo re letsetsa le fulla me wa ntho wa mphomotse a ke ntse sa rabi di phone tsa runa na re mfounela etsa call me down call me down karata mo molata fela tlento ba bana ntse letsa ke mo sheba moyo wa modimo ra se yana ba mo nkile ene wes ba mo chinchi a se yana ke yona ha yo monga mmelo metsi mmelo a ile bile ka metsi o metsi lo mmelo golle so ne se bile le motlo sa hona re tlogona a re tlogona mo lekolla o batla re etsena a tlogona a le go tlogona na le mo lekolla motho kwa rona o mo se goblela kwa lona se le mo go la mo fodisa last year re mo go ba matso ke
Ke ile ka etsa Entle ke ne re batla ha shwe last year. jwale ke be ke betsa Ula mo fodisa. So jwale this time o batla mo lokolla. Re mo kreile ntate. tsa mo molata ka speed o monna ka ba mosadi Ke monna. o dula kae E no ntse ba hantle. o dula kae O ntse ba hantle. Le ba ka tla kerekeng wena mo. La bua ba kile ka ntsha monehelo wa bana kerekeng. latele maloisano wena ke nata ba lwena latele maloisano molate tlolia Glory to Jesus. Amen. Sabonga moya ngcwele. tlolia montsha metsing tlolia 1 2 3 4 5 mpoka mo founela ha e ka ba haufinyana tle kwa ntlo mothusa le yena hae ha Uzo ha mo kenye melengwa mo kenye melengwa mo kenye melengwa ke na melengwa khuba modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 nka mmele wa hao Jesus name Thank you, Jesus. ashika o tswa ka wena mo Pastor. hona le imo o tswang teng E ne ka re ke ne ke like ke ne ke ra ke motho a lo etswang operation pastor. a lo etsang operation Like the way ne ke le ko ya ye ne ke le nampo ntate mo ruti. No le daka mo ne ke le teng. e ka re lo etsa operation Ene like ne ke se motho lo le bala le ditoro tsa ka but ha ke no bella gore na ke lo rile beke ena o tswa le jende mo nix. o latiwa ke batho ba kae Aiwa. la sa mmitsi ka lebitso mo tseba Prof. ke ntate ke mme ke moruti kapa ke Ke ntate prof. ke ntate Eh. okay ke a tseba o etsa etsang ke khutsetse ke lela e ne ka re lo etsa operation mo Prof. Like nix so nix. Nix. ke lata toro tsa e kaofela ke tse thata a di khotla kaofela Jesus name Amen. ntate eno a iphetola yena phetola ntho tse ngata ke a tseba jwale wa lora jwale o ntse a lora jwale wa lora le mo fe mmele wa hae lona a molateng a felle lata moya wa hae o felle ho yena o ska sala karolo nngwe metsing ka speed o ska sala karolo nngwe mmeleng metsing o lateng o felle o lateng lo latile a good lo latile nka ditshintshi tsa lona ntsha seqitho sa lona senseng le a tsamaya mo lateng latang ka mmele wa hae kaofela moya wa hae kaofela lo latile
o kene tsamaya wa o ipatile ho yena wa o ipatile o tlo tla kuba okay Oska ba wa once e ka ra o kula borobala o dumetse sick o inehetse Paul sorry phone okay once e ka ra o kula borobala o acceptile sick once ka ra o kula fela bo so robala lena ba rata go robala ape le se le robatswa le ke botswa ke tsa ka re le a kula mana le robetse mona o fumana motho a tletse ka bethe mona a mmotsa o tshwere ke hlole ya ka e bohloko le mothapo o ka robatsa go hlwe bohloko e fodiswa le ke grandpa le display ona le botswa mpelo nna ngwana ka ke kula ntse ke apele a hona mfana ntse ke robetse ke ntse ke inesa ke lehlanya kula ntse ke apele a ka robala fela o kula o acceptile siki ene tla bapalla hodima hao e resiste balo ba ntletse ka ntho e ntjha ke na le utlwa e ka re ba ntlatsa moya ka mpe ke utlwa malaka alla ke sa lapa ke sa tsana ke ba jwetse ka re matimola le tlo ntshosanna ke ntho ke tlo lephinya le tlatswa le tatile ke mpa ya ka nna le tlatswa le tatile ka di ha le ke sa le bohle le tlatswa ditonong a ke na bikgethe ana se ntho tlebentse complain ka yona ke utlwa ka re hona le ntho ka mpe ya fotseka ke na le mamati a mabedi ke a bohle sa ida ke back door ba tlotswa ba tatile ke na ba ka tlo telwa ke ba loina ba tla tswa ba tatile ke na le utlwa ke phinya ke ra ikwana jwale ba tswa ba nna ke na ka o tisa dibono ke ntse ke matimana ba tla o tswa moya o ba tla o tswa be go tise ke ntse ke na ka bapala ke re Satan out fire gemors Satan my girls dineo ne ke ga ke tle ke re ke le nna tsatsing dina ke na le bothata ba lengwe le lena le rata o iloka tsatsing dina teng ka ke sa khone o thewa bethe se bile ke re ke a robala bothata bo bong ke bo maoto a ka go ile ke sa khola le go la ditoro mo shebe maoto a ya ruile jwang e batho ba le lantsa happen to le tlo le shapa guys le ka ra kereke ya semoya mo re lwanang le balloi ena le qetile hai lona tlokwa loka thona le intercession a letle onzo thewela mo profeta ke maya ke ntse dieta tse matleke ntlelele mobua wena because wa tena dieta wa altar ska mathangonaka ha o motho wa re ka nna mathiso tse ka nnete a bona ntho ba yentse yo yentseng ye o ga mobuma ke se ba sentseng ka wena tsala mobu fatshe e re jwale ka le nna jwale ka ha le nna ke nkuwe maoto ka mo ke nkuwe bahato ba maoto ka mobu ke nkuwe bohato ba maoto ka mobu le nna ke tlo fola ka mobu le nna ke tlo fola ka mobu ata dimo kwala mahlo le bakae ke nna ausi wa hae le batho ba ka strateng sa hae le motho a strateng sa hae le nkile maoto a ejwa hantle kae lo nkile kae
ha na tswa gate. Hey, it's November mawati na sa. Utina ka sehloho. Itse ke mang motho a sebetsang le yena Strateng sa hae. le ausi wa hae Yeah. eh Hey. Ntshang Hey. le mo kentseng Ndi re twister fela lengwele lena. Ba tla dule fatshe. le batla dula fatshe Yes. Ntshang Yeah, ke a lokisa mona bone. Ke mangangae. Ye, here. Tsa mangna. Ke ngwana Novi. Mare ke a o tsona tsa le hulanya le mosebetsing. O na le hulanya beke. A ga ke batle le ho hlotsa. Batho ba tla re ke tsamaya le modimo wa mokana kana. He. Tsena ya hana ka yona ina. qetang Ya man, qetile. Ntshang Le maotwana ya tloti. a ke ka le tshwara ke tla le fa bommalo Re lalarile. le lalalile Lalarile. ka speed O sharp. o sharp All right. 1 2 3 4 5 6 7 kuba fodile qetile lengwele le jwa Halena le thonta. Moruti. ga mobuo wa tshela metsing ka nako o hlapa maoto o tshele ka ra metsi ka nako o kenya maoto mo ke kopa ke le re differentiate the spirit I want us to differentiate the spirit. la pola ke bule ka di spirit ka ruta ka di spirit last week You remember that last week I taught about the spirit. okay before ke kopa o qetela nthena Prior that, let me finish ke this. gala hore re fihle staging sa go rata ntate modimo ka dipelo tsa rona kaofela I want us to get to a stage whereby we love God wholeheartedly. mo re seng re sa tliswe ko bane ho marketwa special service Not coming to church because we are marketing a certain special service. last week ke marketile special service the church was packed la upola Last week I marketed a specific service and the church was packed. ke gala hore o tle kerekeng le ha ke sa re hona le service ya mohlolo kapa ya eng I wish you to come to church without me saying that there is a special service that I do dedicate. ya nkutlwa batsana Are you hearing me? ya Saying? bobedi The second thing, tloela ngo kgathala don't be exhausted. tloela ngo nyahama Don't lose interest or give up. bazalwane tloela ngo nyahama Do not give up. bazalwane tlohela ngo nyahama Do not give up. bazalwane tlohela ngo nyahama Do not lose interest, saints. tloela ngo nyahama like about nyahama If you have lost interest, ska entertain ntho eo do not entertain that thing. re nyahamang kaofela We lose interest, le all of nna nako us. ke nyahamang mara ke entertain ntho eo Even I, there is a point whereby I lose interest, but I do not entertain that. safanang bazalwane Are we clear, tloela saints? nyahama guys Do not lose interest. lwantsha ngo nyahama Fight against losing every time interest. when dintho tsao di tlo buleha kapa di tlo etsala satane wa bona When things are about to open for you, Satan can see that or pick that up. and o kgona ho identify o kgona ho bona hore dintho tsao se di le haufinyana le ho etsahala And he can even see that it's about time for your things to be back to their former a ba o glory. tlisetsa ho nyahama And therefore he will bring losing ring interest amen in you. November now
ke kopa re shebeng he. I want us to look at Last this. week re buile ka di-spirit. Last week we spoke about Gore ho na spirits. le di-spirit ka mora ketsahalo ka mora action e nngwe le nngwe. That prior any action, there is a spirit behind. Ha o bona mothata wa there's a spirit botaweng. If you see drunkenness, there is a spirit behind it. Botawa ke spirit. Drunkenness is a spirit. That is why re na le batho ba sa kgoneng ho tlohela botawa le a sa sa batle tawa. That is why we have people that do not want to give up in drinking, though he want to. That is why motho se o rwa ka botawa jwala marantsa botshwere. Umntu uthuka utywala ephethe ngesandla. A bobitse masepa o etse masepa a kitse ka go tlogela ya o etse masepa a mona. He monna o etse masepa o bla wa ka. O tlogela wa nwa. 2 o tsamaya batho ba tsuba sniff. Go look people that are smoking The snuff. spirit. Se hara se di go di blokile bethapo tsa re itse ka bona se tlhoeletse sniff. Se blokile bethapo mona. O thabara o ke ka bona ke tlhoeletse so sela o itse. Dintho tsena ke di spirit. These things are spirits. Kaofela ha tsona. All of them. Number 2, Yes, number 3. Or number 3. Re bone takatso tsa sex re rapeletse batho ba na le last takatso ngata ya sex or ke spirit. Last week we prayed for people that have the spirit of A le bone lust. ba tsona. You saw, Le bone ne. you witnessed So it. the most ntho engwe le engwe motho e etsang Everything that the person there's a does. spirit. Kuno Now more. it's just that ntho e shapang batho. Into The better spirit man. tsena re tsebe ho di differentiate or di arohanya. We are unable to distinguish between these spirits. Re buile ka hore Matthew chapter 4 morena Jesu nkwa ke moya o ya le kwa ke diabolos moya. Matthew chapter 4, the spirit took Jesus. Jesu ha le mona tsamaya When you see Jesus a walking, ya thabeng. going to There was a the spirit behind of that action. bekuno moya because of that action. Le a hopola batsana. You remember? Ezekiel 37 re moya wa modimo wa nkisa Ezekiel re moya wa modimo wa nkisa masapo. I mean wa nkisa feleng ya le kwa ke amane o yetsa wa nkisa gohlong e tletse masapo. Moya wa modimo wa etsang wa nkisa gohlong moya again. Ezekiel chapter 37, the spirit took Ezekiel to the Ezekiel valley of dry ebe bones. uma o gohlong For Ezekiel to find himself in ke the ka baka la valley, spirit. it was because of the spirit. Ya vakala batsana. Is it clear saying? Number 2. Yes, Bill. Rabua Mark chapter 5. We spoke about Mark chapter 5. Monna na na dula mabitleng. A man that was living in A the ileng ka baka la burial moya caves o ditshila. because he was taken there by the spirit. Ka mantswe a mang, ke moya o ditshila mo drivetse mabitleng. In other words, it's the evil spirit that drove him to go to the burial Ya caves. bobedi e re badile ya bofo e re badile. A scene that we Ke read mane mo Samuel wa pele chapter 16 verse number 14 mare me mo ruaka. E ka ra ke le qheku a tseba. Chapter 16 verse number 14 e re moya wa modimo no so tlile go Saul. the spirit of the Lord has left Saul now, Ne moya o ditshila o rongwetsweng ke modimo. and therefore an evil spirit that was sent by the Lord O no so mo kgathatsa. was now tormenting him, O no se etsa jwang o no mo kgathatsa. was tormenting him. Now Saul So ha ntse a na le moya wa modimo. when he had the spirit of Moya wa God, modimo no sa mo sotle. the spirit of God was not tormenting him. Jwale re bua ka ho fapanya memeya. Now we are speaking of the distinguishment between the spirits. Because memeya ena le sa itsebe tla o etsa sango. Because the spirits, if you do not know them, they can turn you to become a traditional o healer. bo fanye dikilane tsa go di mahlo di dutse mo. O tsama ka dikalfutu tlweletse ditopo tsena le dikwaikwai tse smart tse. The first thing Into yokuqala gore moya wa modimo ntate Makgetha is that the spirit of ha o God sotle motho. does not torment a person. Ke go ba re bale lengwala la le qeta le bala. Le qeta bua ka lona. Samuel wa pele chapter 16. 1 Samuel chapter 16. Le tle le tlo bona gore moya wa modimo o sotle motho man.
a kumpala ka sekgowa verse 14 jwale moya wa modimo o ne o se o tlohile ho Saule mme moya o ditshila o rometsweng ke modimo o mo tshwenya. Verse 14. The Lord's spirit left Saul, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Ke batla ka English. The Lord's spirit left Saul, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Ka translation e nngwe reng seleke. E re ngwana ko gae. Now the Spirit of the Lord had left Saul, and the Lord sent a tormenting spirit that A tormenting spirit. Who tormented that again? King. Lona ka re ke ne sekolo mo ke tswang teng. E ka re ba di Sunday 2 kaofela. O tormenta king. Ko hlorisa. Ko hlorisa. Bona moya Look at the spirit. wa o ditshila. An evil Ha o spirit. rongwetse ha o fihla o sa o le etsa When it gets to Saul, what is it that it wa does? mo torment It's tormenting wa him. mo sotla. It's making him to suffer. Ke kopa le nkutlo le mmamele na ke le kgathalela le ka lankwatela lona ba nang le moya wa bosangoma. Bana ke a tswa le ditsotsi. Le na le dula dikerekeng tsa pholoso le ntse le ikentse ka le pholoso mara le sa pholoso mara mmamele la le ke lankwatela. Moya wa bongaka o sotla beng ba ona ka sehloho. Ska ba bona batho ba teng ba le pride ba le proud ka ona. Ancestral spirits is actually tormenting the owners or That people is that why believe in ancestors. ba nwesa bo madi a dipudi. O nwa bo madi a dipudi. O nwa bo madi a kgoho. Le tsamaya ka dikalfutu le etsa eng. Shaba moya wa bosangoma o etsa. Look what the Shaba moya wa spirit of the bosangoma o etsa. Sangoma does. Shaba moya wa bosangoma o etsa. Ha o fihla ho batho. O lobakanya bophelo ba motho because moya o ditshila. There is nothing good at tliswang ke moya o ditshila. There is nothing that is good that is being brought forth by the evil Ke spirit. kopa ke phete bosana. Nka lo iphinda Nothing futhi. good at tliswang ke moya o ditshila. Akho nto elungileyo eziswa And ngumoya I go omdala. from experience mme wa ka ne le ngaka ya And I'm an ne le sangoma. epitome to this thing that I'm speaking Nna le ka of. lankwatela ke bue le lona ke bua ka mme wa ka nna. Andikhulumi ngani, ndikhuluma ngumama Ke seba mme wa ka mona. ndithetha ngomzalo Ke omzeleyo. itshebela mme wa ka. Number 2. Eyesibili, Pele re tseba nna pele ke tseba ho differentiate meya. before I knew how to differentiate the Before mme spirit, wa ka e ba sangoma. before my mother became a O na sangoma, le ntho ne o potoloha ba wela fatshe a pitika jwalo ka apostola. Ho botho ke moya. O tlo bona ntho tsena tse ke bohlanya ntho ena. Motho ke yona wa pitika ho thwe ke moya. That is why batho ba felletseng kerekeng ya apostola because a kere man ba yawa. Ho botho ke moya. Uthi moya o fihlile. Moya o ditshila an evil spirit wa tormenta. can Wa torment. sotla. It makes a person to struggle or suffer. O ska ba bona batho ba le proud. Don't see people proud. as they are. Bayawa. Na koma. Ampe Bible ya ka hlabana. Putla ka hle uswaka. Se letla le di gopo jwale tse ke reke. Le ka re tshama jwale. Modimo jwale le se le ka re tshama ke bone le mosadi wa ntho a beile shweshwenyana hodima hloho hodima mahetla na le ntho e ke batlang ka sepiti ba tsona ka kopa le ntshwarele fela hanyane ka nnete ke kopa le mba ke lebetse yona ke sentse ka o ipraise
Oh, Mbale Maraka chapter 5, chapter 9, verse number 14. Leading all about on leading all. Re arohanya memeya ya mona. Ho sane le tseba o tseba hore meya e o sebedisang kofi. Maraka chapter 9 verse number 14. Ke 14 eh? E re police ya moshanyana nang le moya o ditsile verse number 14. Ha ba fihla ho ba rutwa ba bona. E reng ha ba fihla ne ho ba rutwa ba bona le tshwele le ba tietse hare le ditsebi tsa molao di pheagang le bona hang le tshwele lohle la bona Jesu la makala haholo mme la mathela ho yena la modumedisa a re ho bona 16 a re ho bona ke eng eo le pheagang ka yona le bona ne emong wa mpalme emong iring emong verse number 17 emong wa ba le tshwele a mo araba a re moruti ke tlisitse mora wa ka ya nang le moya o semumu ho wena kae le kae mo o mo tshwarang o mo tabanya fatshe a kgethetse makweba a tsikitlanye meno a satalle ke ile ka kopa ha re tlwelle bala. Verse 14, the title is Jesus Heals a Boy Possessed by an Evil Spirit. Yeah, 16 straight table. Verse 16, Jesus asked his disciples, what are you arguing with them about? A man in the crowd answered, Teacher, I brought my son to you because he has an evil spirit in him and cannot talk. Whenever the spirit attacks him, and he cannot talk. Libu mumu, ubasi mumu ki spirit. Kitalifa verse buanto no happen. Lose, but one about babana you need mumu ki spirit into. These people that are mute, you must know that the reason behind that they are mute is because that thing is a spirit. Are we still together? Remoho. Now, mamela, habui eyatemo. Verse 18. Whenever the spirit attacks him, it throws him to the ground and he foams at the mouth. But I don't believe in we are some moyona. Utobana moyoni tila sotla jwang. Ke batla le thusa or little understand so that luena o gona o check out moya o go operate ka wena kofi because some of you are let's we differentiate. Ha let's be arohanya hle. Ba ba lona o tsebile re sebedisa there's a spirit se sa lokang ka wena o tsebe se arohanya. Ekilwanandwa he tata kilwanandwa he tata kilwanandwa he tata kilwanandwa he kilwanandwa he tata 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 kilwanandwa oh kilwanandwa he tata kilwanandwa Kilwanandwa, etata kilwanandwa. Oh, kilwanandwa, etata kilwanandwa. Kilwanandwa, etata kilwanandwa. Oh, kilwanandwa, etata kilwanandwa. Kilwanandwa, etata kilwanandwa. Kilwanandwa, etata kilwanandwa. Kilwanandwa, etata kilwanandwa. Oh, kilwanandwa, etata kilwanandwa. Oh, kilwanandwa, etata kilwanandwa. Hear what the white people say. When you take your child to the doctor, they diagnose him or her by saying that he has feet
or he is ha ba epileptic. qetile ba o fa dipilisi tsa yona And then after they will give him the pills or the capsules, o bonwa and then you will drink. dipilisi a di kgone ho leleka spirit sa But those pills are unable to drive out the spirit. moya o ditshila wa sotla An evil spirit can le torment tlo a bona person. hore why le rona ba senang ba sa weleng fatshe ba sa jo ba se le rona re letsena rona lo laolwa ke medicine mara re tsebe We can be controlled by evil spirits, just that we do not know. ya tebo o mo diela fatshe mathata ngwanaka Verse 18. Eh. Whenever the evil spirit attacks him, Eh. it throws him to the ground, Eh. and he foams at the mouth, Eh. grits his teeth, Eh. and becomes stiff all over. Eh. I asked your disciple to drive the spirit out. oh Jesu Kriste re ke kopile barutwa ba hore ba lele ke ngwana moya ona o ditshila ka rungwana now number 1 Yapi, moya o ditshila an evil o spirit, bona ka o sotla motho you see it by making a person to suffer. ba ba kae How many batho ba tlwaeletseng ditoro tsa bona ya ba disangoma people that have gave ba ba up on kae their ba ba dreams kae and batho become ba traditional ratelang healers? ba ba kae batho ba ratelang ka rekerekena ba lo ba re mo entse sangoma because re batla mo futsanisa ba ba kae How many people that Dr. November prayed for here and the evil spirit will say we want him to suffer? ka bomadimabe Yelish. batho ba ntse ba ya These batho people are ntse ba still going. disangoma People are and becoming the reason why sangomas. batho ntse ba disangoma And the reason behind that, it is because re tsebe ho sesefa memeya ho differentiate memeya because we do not have the discernment spirit to distinguish between these spirits. nama shabam razana Mark chapter 5 iri In Mark chapter Mark 5, chapter 5 iri Mark chapter 5 moya says, o ditshila an evil spirit wantsha monna yena ha hae took this man wa out mo of his tsudisa house mabitleng and make him to reside in moya wa burial modimo ke ke wa caves. etsa ntho eo The spirit of the Lord moya wa cannot do modimo that. ke ke wa ntsha motho ditorong tsa wa mo dudisa mabitleng come on The spirit of the Lord cannot number make 2 a person to give moya wa up his modimo ke dreams. ke wa dia motho fatshe a nako a kgethetsa makwalo And the spirit of the Lord cannot make a person to fall down and foam at his mouth. mara ka mmadimabe Gelishwa, because batho ba tsebe because people are dintho unable to tsena ke know memeya that these things are spirits a ba we by our kerekeng tsa apostola in ba apostolic tsona churches. ba wela hodima bo bishop e bomme bana ba wa monate ba kereke apostola e bana ba wa ha monate ba shaba bishop o ka ke rata ba etsa dress ke rata ba etsa dress le re etsa dress o bishop ke rata ba etsa dress ke ba rata ska kholopo wena mo re etsa jwang wala la se mo postola wena ka la khalo nna jwala wena o le siko di kereke ke se apara bomme bana ke ba rata ba etsa tse batho ba brita ba ka tshesa o bona bishop o le ntse tse bishop o bishop Shaka Zulu ba tla be ba wa ba etsa mehlolo ya ze sisilo utlwa mebohle man a taba le bona la ba ka ba nkwatela ke a tswa se sisa nshebela le apostol ke na taba le bona ke mogotsi wa bona a ke a tla friendship le fatseng lena la Christ wa bohle ke mofirifiri ena o thike moya wa modimo it will never do to the joy ke a le thusa pule ke le tshepe le letse ka kopa lona so ke ntse di fa ke le tshepe
nna ke lotse maphuto a mangata mpe ba tsamaile ya lo ba disangwang ba bang ke bana ba tsamaile ba ile dikerekeng tsa disangwang. I lost ke lose maphuto a mangata ba ileng disangwang ba ileng disangwang. And I understand why. Ke ntho e ke le rutang today. If ha le tsebe differentiate moya, If you're unable to differentiate between the spirits, le yena ba tlo shapa ka moya o. and they will strike you with the same spirit too. And monna o thole o le mopholoso ya dom. Dom son of the pholoso ntho e sa tsebeng ditemana. Ba ba ditse bona bo ragadi ba re ntho o tshwereng ngwanaka. Yena ke ba demonstrate. Ba bua le mopholoso ya dom a sa tsebeng lentswe la ntate Modimo. Di tlatla. Di tseketseke tsa ba pholoso. Di tseketseke. Ya utlwa jwalo tla ba tense. Ke ba ka di tseketseke. Ha ke bua ka lona. Wa ile kwata. Di tseketseke tsa ba pholoso. When we live miserable, when o qeta ba miserable ba fihla bo ragadi le bo malome. Mtshana ntona ke moya ya. Ba go etsa mtshana ntona ke moya. Jwale yana se batla badimo. Etsa because ba bua motho ya domo ya sa tsebe lentswe la ntate Modimo. Ya sa tsebe go fapanya di spirit. Aba inehela. Aba inehela. Aba inehela. Aba inehela she. Moya wa Modimo ke go sotla. Make no mistake. Monna o dula mabitleng because of the evil spirit. A man is residing at the burial caves because of Ha ona spirit. moya wa Modimo. There is no spirit of God O ka dudisa motho mabitleng. that can make a human being to reside at the tomb. Number 2. ASP. Ha ona moya wa Modimo ka nang wa dia batho a etsa re bana ba age. There is no spirit of God that will make a person to fall on the ground. Le lona se ke la nana hore ho ro tshware ke matla Modimo tshwantse re o die ditulo tsa rona di roba. O ka fila matla Modimo o ntse sa etse next. Like nna nka fila matla ntate Modimo be ke sa thekesele. Be ke sa etse next. But be ke fila presence. Ke na le feel. Ke and nna ibile ha e tla o thebela di maka. Ke ka re ke a hatsela. Mmele wa ka wa freezer. Wa freezer. A o hloka le re netse mehlolo. Ka ditse ba etsa mehlolo ke ba lata ke ba rapela. Wa se etsa mehlolo ke re tlokwa. A ke senyela go ne. That is when the Modimo ntshitseng wa gage mo go Saula ba romela o ditshi. O sotlang. O sotla. O ferekanyang Saul. Mara se ngwana ntate Modimo. Now, ke ma ke leng a thwasa. Tlonhleng. Phamisa letso. Bo mathwasane ba le ditsotsi lona le hlotse. Ba ke le mathwasa ke mama. Tsamoesha ba batho ba thwasang ba etsa. Tsamoesha ba process ya go thwasa. Then you will understand the ntho ke bang ka ona ke nnete. O lo sheba di ho hlabua, ho iswa bonokeng, ho yetswa in process eno ka fela tsamoesha ba jwang. Tsamoesha ba ntho ya ke ho besa mollo le hate mashala le etse. There is no spirit isanda te Modimo se ka etsa ntho yana. Never. I see you. I see you. Now, ke go about the tools because most ya batho ba bangata ntate Satan ba trapile and the sad part ke ena tebo. The sad part is this one. Ke temane ane re badileng ya Samuel wa pele chapter 16 verse number 14. Is the scripture that we read. Mo re moyo ditshila An evil spirit moyo ditshila o rongwetsweng ke Modimo. that was being sent by God. Now thank you Jesus Satan wetse. Let me tell you what Satan do. Thank you Jesus. Baloi Witches, dingaka sangomas, ba ya tseba di spirit di a rongwa. they know that a spirit can be sent. Hona le pinene ya dingaka e ba ratang o ibina. Ha ba kula yo ba yeza kusasa ba yeza kutu mpotsa kana go tseno etsala. They are sending the spirit bathong re batho ba kule so that ba tle.
ba kgona ba ka o kodisa They Ha ba can make qeta ho you ill, kodisa, and after they've made ba you ba ill, ro- kenya spirit they will therefore put in a seo spirit in you. romelang ho ngaka yane e bitswang tate Makgetha, ngaka Makgetha. And therefore the spirit will take you to the Wena market. in your mind Engqondweni o nahana yakho, o etsa ntho ene ho normal kanti there's a spirit se rongweng. you think by doing that it's a normality, only to find out that there is a spirit that was sent. Le nkutlwa batswalang, that is why Kungo. hlaphohelwa mapholoso Be so tsebang ho fapanya di-spirit. know to differentiate between the spirits. Bagalate chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 Jwale verse ena tlo di 16. fapanya ha monate hore jwale temane. Bagalate chapter 16 verse number 5. Yena tlo di fapanya ha monate jwale. 5:16. Hai jwale yena le sa e utlwa. 5:16 le thotse. Amen. Ebere verse number 16. Jwale tsamaiswang ke moya mme ha le ka ke la pheta ditakatso tsa botho. Ha re ete bo. Verse 16. What I say is this: let the spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the O bona human mona nature. Paulus o na tshwantse a e hlalose mona. Here Paul was O na supposed to tshwantse a be dissect it. specific. He was Hore supposed- tsamaiswang ke moya wa Modimo. He was supposed to be specific, that be led by the Spirit of Nka bo God. dula pela ha se le ke o tlwele no mata tjena ngwana ko le motle tje. Verse 16 says, so I say, Hey. let the Holy Spirit Hey, guide. ba bile ha o e pholositswe seleke. E reng? So I say, Hey. let the Holy Spirit Let guide, the Holy Spirit guide your life. guide your life. Then you won't be doing what the sinful O nature. ka se dule o etsa dintho tsena tse le nahanang hore no ke dintho tse tshwantseng di le di etse. Ho tsa moya wa Modimo ne ka tsamaisa. Moya wa Modimo. Ha ona mo o tlo kgamela nthong eo. Let the Holy Spirit lead you. Re tlo utlwa. Ha re re, let the Holy Spirit lead you. Ai e bana tebo. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what the sinful nature Ke kopa ke craves. ba lefe. Ditakatso tsa botho di lwantshana le tsa moya, le tsa moya di lwantshana le tsa botho. Di hanyetsana ho le sitong ho etsa seo le se ratang. Bala. The sinful nature wants to do evil. The sin e pheta The sinful nature wants to do evil. sinful nature kana ke Ke moya wa botho. moya wa botho o batla ho etsa dintho tse mpe, o batla ho etsa dintho tse evil. Moya wa botho o batla moya o ditshila the only thing you batla ho etsa ke moya o ditshila go etsa dintho tse ditshila tse mpe. Re tlo di sheba mara la utlwa batswalang moya bala The sinful nature wants to do evil. moya o ditshila okay moya wa Modimo ke kwa kenya seqetho. Moya wa Modimo o ke wa kenya motho seqetho. The Holy Spirit cannot inflict a human being with facial sorcery. Moya wa Modimo ke kwa o roma hore o bitse pebane ha hae o tswe a tle kwana. That is why dintho meriana e jwalo ya o bitsa e bitsang banna ba batho o ithola dingakeng o ithola dingakeng disangomeng ntho ena ya o bitsa batho ya o bitsa banna ba batho o bitse monna motho ka moriana o di thola disangomeng ntho tsena batho ke go thola moya o jwalo ntate Modimo o ntsha motho wa hae o thuba lenyalo la motho o thubang ha di ya bala tebo. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Holy Spirit wants. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite
of what the Holy Spirit Mamelang, wants. moya ona o di tshila. An evil spirit O batla hore e etsisa dintho tse opposite le tse lokileng tsa Ntate Modimo. wants us to do what is contrary to the Spirit of the Lord. Re a tla ho lona. Ke atle. Because ke a le bona ntse le reng ka pelo nna ke kene mo no. Ke holy somandla nna. Ke atla holy somandla. Moya wa Modimo ha o kudise. The Spirit of God does not make a human being to be ill. Ke kopa o iphete. Moya wa Modimo ha o kudise. The Spirit of the Lord does not inflict Moya wa Modimo ha o illness, sotle. does not make a person to Moya wa struggle. Modimo ha o thubi. The Spirit of the Lord does not dilapidate. Ha ona moya wa Modimo ka o ntsha mosebetsing. Ska uta batho ba ntse ba bua re wa tsa o lahletswe ke mosebetsi ka baka la hore Ntate Modimo na ona bua le wena. Ha ona mosebetsi, ha ona moya wa Modimo o ka o ntsha mosebetsing. Ha ona moya wa Modimo ka tsa ntho yona. Akho moya kaThixo ongakhupha umuntu Are emsebenzini. sheba Modimo o etsang. Masijonge uThixo When Ntate wenzani. Modimo a batla ho sotla Saul, When God wants to make Saul ile to a suffer, tshwanela re a nke moya wa hae. he had to take his own Because wa spirit hae because o ka his se kgone ho sotla Saul mara this is very cannot possible. torment Saul. Le bona batsana. Naiva. Sheba Ntate Modimo had to rantsha wa hae. uThixo wafanela ukuthi akhuphe Arumele wakhe o ditshila. athumele Because umoya wa hae ngokuba ha o wakhe tlo kgona ho sotla Saul. is not able to Because torment moya wa Saul. Modimo ha o kgone ho sotla. Because the Spirit of the Lord is unable to torment. Batsana e utlisa ntho ke hlalosa. Saints is in Moya o clear. ditshila. And Ha o kgone ho sotla. And hence, moya wa Modimo ha o kgone ho sotla motho. The Spirit of God does not torment Ntate a Modimo a person. ileng a tshwanela hore a o ntshe ho Saul. uThixo Wa hae. wafaneleka ukuthi akhupha wakhe kuSaul. Nkosi Yesu. Guys, a re shebeng kaofela. Masijongeni dijongeni A re nonke. shebeng. Let us check. Let us dissect A this. re tle mona, a re sebediseng kelello. Let's use our minds. When baloi ba bona ngwana hao o lokile. When the witches see that your child is Moya wa under a Modimo right o mo discipline, etsisa ho loka. the Spirit of the Lord is making him to do righteous Ngwana things. hao a kokobetso, Your child is humble, a mamela. listening to you, Ba le ba obeying etsa eng? you. What the witches Le does, bona ba ntsha moya ono. bakhupha lo O moya etsisa ngwana hao dintho tse lokileng. that makes your child to do Ba righteous kenye things. moya Bafaka o umoya nwesa ngwana hao. that makes your O child to etsa become ngwana hao a be drunkard, manganga. that makes your child to be stubborn. Because ba tseba. Because they Le do baloi know, ba tseba. even witches know, Moya wa Modimo that the Spirit ha o of the kgone ho Lord etsisa motho dintho tse is jwalo. unable to make a human to For do them such hore ba kgone behavior. ho re etsisa dintho tsena, For them to make us ba to do things, tshwanetse ba ntshe wa Modimo. they're supposed to take out the Spirit Ba of the tsebe Lord kenye moya wa bona. and put their spirit Ebe within ona you. o re laolang. Be the one that is controlling you. That is why, Kungoba, as a child of God, njengomntana you need to be kaThixo, careful ufanele ka ukwazi mofuta wa moya o dutseng ka ho with wena. the type of the spirit that is Re tlo di residing sheba within you. dintho tsena. Sizozijonga So that ezinye. le ha o le one, Ukwenzela ukuthi you xa must be wedwa able to understand uyazi hore uvisisa now ke umoya ofe ona. ukuthi ngowuphi umoya ke lo O tla understand hore why o uzawuvisisa nahana jwale. why you are Because moya o ditshila Because the o evil kgona ho dula le menahano ya rona. hayi Nkosi, hayi, it's even able to dwell in our thoughts. Ha le divanga. You did not share Dr. November. O Retebosha. ditshila o kgona ho dula mehopolong. An evil spirit is able to reside there in our thoughts. Jesus bua mantswe ana Jesus actually ho says Ananias to le Ananias Safira, and Sapphira, especially Ananias. especially to A re Ananias. He Ananias, says, o Ananias, dumelletseng how did you hore allow Satana a kene pelong ya hao? Satan to enter your Ha o heart? qetile, And o be after le monahano you had a wa ho thought thetsa moya o and halalang. cause of deceiving the Holy Spirit. Ananias o ne Ananias sa tsebe hore did not know moya o ditshila that an evil o spirit kgona ho dula le mehopolong ya rona. even able to dwell in our thoughts. Retebo shate. Hayi. Nkosi Yesu. Bayethe ngonyama kaJuda. Moya o Umoya kgona ho dula le mehopolong ya rona. Ntho e metsi a batang.
uyakwazi nohlala kwiingcinga zethu. Now we don't understand. Uzawuvisa How do you get all the thusa today? when I have O done tla understand helping you, lo how do you mo tshwantse o tshabe o nagana eng kapa avoid o nagana eng. you will be able to understand when you are alone what is it that you're supposed to avoid in your thoughts. Hlempe metsi a mangape hle so sen kapa khoko. Ke batle motho a tlo robalang ke rara re tseba le se go fela robalang. Seng vandag. Sa rona. Ha o tlo robala o le motle tsena wa itlontlole. Tshwara khoko. Wa enwa kre. Eska robala ngwanaka. Ska robala. Motla go lo re ka robala ka rakereke. O nyetse. Re tla buisa. Jale ke batla o shebe so that ha o se le mamruti. Shaka Zulu. Thank you, Jesus. Nka o jwetsa something le tlo e bona ke tla mmontsha. Moya o ditshila An evil spirit o kgona le ho robatsa batho kerekeng hore ba se ke ba utlwa lentswe. is able to make people to be somnolent in church so that they do not hear the word. A re tlohelleng tla bua ka yona. Masiek is a topic for another day. Now baloi Witches, ba tseba matla a moya. they know the power of the spirit. That is why That is ba why sebetsang ka moya. they are using the spirit to operate. Ba tseba They do know action e nngwe le nngwe each and every e action. etsala easy when there's a spirit behind. It happens easy when prior there is a spirit. Hey, o bona thuto ya fonda ga e batle batho ba robalang. Ere verse number 18 ha le ka tsamaiswa ke moya ha le ka kela ere ha le ka tsamaiswa ke moya ha le sa le pusong ya molao wa mmuso re tlwele mo. Verse number 19 jwale mesebetsi ya botho e tutubetse ke bohlola ha re When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. ntshebeng he bofebe ke spirit Sexual immorality is a spirit se sa tsweng ho ntate modimo. that is not from God. Now Manch, if there's a spirit sa bofebe ho wena if there is a spirit of sexual a o immorality in you, iketse our a saints, se moya wa modimo is not the spirit of the Lord, ke spirit sa Satan. but is a spirit that comes from the Now ke a o devil. thusa. Now I'm Ke aiding o you. thusa hore o tlo kgona understand. I'm aiding you so that you do understand. Ke ntshebeng kaofela batswana. Tijongeni nonke. Moya o hallang The Holy Spirit ke moya. It Ke- is I a mean, ke spirit. sefate is a tree kapa ke difate or is many trees se nang le ditholwana. that are able Kapa ke that sefate have se nang le fruits. ditholwana. That have fruits. Ha re isho jwalo moya o hallang The Holy ke Spirit, sefate se nang le ditholwana. it's a tree that has Moya fruits. o ditshila An le evil ona e ba spirit, sefate se nang le ditholwana. it's a tree that has fruits. Now re tlo differentiate sefate sa moya o ditshila ditholwana tsa moya o ditshila. Sa ya pele ditholwana tsa teng ke bofebe. When o na le spirit sa bofebe When you have the spirit of sexual immorality or infidelity, difebe a ke di phamise matsoho. Just as matsoho a phahame mona ka dipelong ke bona e ntse tje. Febeleng ke phamise matsoho man. We listen, we don't judge. Febeleng ke a le kopa hleng. Phamisa matsoho. We listen, we don't judge. O phamisa matsoho moshemane wa ka. Tlokwa moshemane wa ka. Yena o bua nnete ke a tseba. Ke pair of days. Siamamela a se tjatjana. Ne. Re life. Pastor Mike. Bua ke mametsa se ke tswang sebele o na le spirit se. Ke nahana jwalo pastor. Ke a tseba spirit se. And I'm not going to judge you. It's a spirit. Tata re tlo o thusa. Ana ke proud ka wena.
a wa ipata a wa iketsa holy Messiah shotala febenyana tse tharonyana fela le tsona diphana ala ke re ke a le bona e reng amen Dr. November e reng amen e reng jwale mesebetsi ya botho e tutubetse ke bohlola ke apene ke diketso tse ditshila tse manyana ha ya di hlalosa tseo tshebeletso ya medimo ya bohata e ba le tebo. What human nature does is quite clear. It clear Paulo sorry it clear ho laula ditholwana tsa meya e ditshila di clear ya pele ke bofebe. And then sexual immorality, filthy and indecent actions, filthy and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. Oh, ho rapella medimo ya bohata le boloi. Mane tsho jwalo. Ho rapella medimo ya bohata. Now in shebeng here. Medimo ya bohata ke fe? Ke ani yo. Batho bana le moyo ditshila ba thetsweng ke moyo ditshila. Bana hana ngore ke bongaka medimo bo hata ke o bitsa bontate moholo wa lona bonkgono wa lona na ana se ke re modimo le badimo baka mme wa ka o hloka etsa dula RDP mona phase 6 hore nka tlo mo tshepa hona jwale lona le sebete ambe lona Jesus, amen. Ka nne nna so roma motho o sa tsebe le ru fihlile o modimo lona le sebete ambe a lona le sebete lona a no isile modimo wa ka amen badimo ba ka mpuele ngo sehlatla majolo hore ka nnete ke a lapa ha o qetile metse karabo tse ba jwa ba fihlile o ntate modimo o tlo bona redom ene ba bang ba lona no sena le relationship le motho o hlokaetse yo ntse re jwalo so re ba yena hore a lo bua le ntate modimo o shwele le sa buisana se di buisana a sa shwele ka ntina le sebetsa jwa ma ye hlahlama madimo re buele ho hlahlama jwalo medimo ya bohata serving medimo ya bohata ke yona ye tatisa rena le batho ba serva medimo ya ba iketsetse medimo ya maplanka hona le batho ba iketsetse medimo ya bajwe hona le batho ba iketsetse medimo re na le a different ba bang ba iketse badimo ba shweleng once o ka kopana le motho o ruta ntho ka pa o jetsang ka ntho ne ba seno that wa o lahlisa ngalala ska ba batla khoko re tla fela ke lona ntse le tlo ithobatsa mona le batla khoko re tla fela le mogelle metsi pompo next re tlo le fanto esrune ba tlo le fang khoko ya ka next modimo ya bohata le tsamaye le lo bala Deuteronomy chapter 13 ha le na nako Bible e re le skela khomamela e bua ka hore ha e ka ba o ka ba teng modimo mo profeta kapa molori wa ditoro a ba di etsa pontsho kapa mohlolo e ba pontsho ne kapa mohlolo ne di a phethana tate modimo re le leka o re ke le leka ka bomo ho bona ka re ka e bala man e tlo ntshinyetsa nako Deuteronomy chapter 13 I think it's verse 18 if I'm not mistaken Deuteronomy chapter 13 verse number 18 if I'm not mistaken amrana Jesu ka mpa ba kyo ke di rata mpiti mana tsena tsa badimo ntse ke pholisitswe pho santse ke batla ke pholiswe pho gore ke pholiswe pho nna ngile ka pholiswa ke soka ke kopana le nna ke soka le ndiachi no se ke thekesela ke lona chapter 13
ke verse 1 e reng re ba lehle ke mang tshwereng ka sotho mo makgetha bala gore wena o dutse pela monna ha o teng ha batle letho haeba moprofeta kapa molori wa ditoro ne amen a ka ba teng hara lona mme a le etsetsa pontsho kapa mohlolo e ba pontsho eo kapa mohlolo o wa phethahala mme a re ho lona a re latele medimo e meng eo le sa kang la e tseba re sebeletse verse number 3 lona le se ke la mamela polelo ya moprofeta eo kapa molori eo hobane morena modimo wa lona o le leka wa le leka ho bona hore na le rata morena modimo wa lona ka dipelo tsa lona tsohle le ka moya wa lona wohle o tla o timara amen ne ke di bala timana tse bala tebo Verse 1. ya seleke hle ke utla seleke tsa mali ntate modimo verse number 4 le latele morena modimo wa lona le motshabe le boloke melao ya hae le mamele lentswe la hae le mosebeletse le mogomarele ha ile mo profeta eo kapa molori eo a bolawe hobane ruri setjhaba hobane boetsang ruri hobane o rutile setjhaba hobane o rutile setjhaba o fetohela morena modimo wa lona ya le ntshitseng naheng ya Egepeta ya le lopolotseng moo le neng le le magoba teng ha o le ka tlong o bale Bible hodimo mehlena o bala Bible o e bala le mongwe e bala hodimo e tla o thusa ntho eno re tlo kgona bala o sa sokole bala teba ka fetihle mona re se bokwana Verse 1. Suppose there are prophets among you, or those who dreams about the future, and they promise you signs or miracles, and the predicted signs or miracles occur. If they then say, come, let us worship other gods. mamelang he Gods, mamelang ke bale understand hothi motho yona o tla etsa mehlolo moprofete yona o tla tsang mehlolo le bona ba mehlolo mare phapang o tlo bona kae ha ka re fela ha re sebeletse modimo o mong le ha ka ba o yentse mohlolo se ka hlola modumela Hello ke iphetene ke miskolone hothi o tla etsa mehlolo le ha ka ba mehlolo eno tlo phethala he can do miracles and wonders Come on, Toma, if they come to manifestation. These false prophets are going to do signs and wonders. But for you to know that this miracle comes from God or Satan, the Bible says if he can start by saying that let's worship another God apart from this one who performed the miracle, regardless that he did a miracle, even if he did a miracle, look at the whole source of the core factor of this person that did the miracle. Which God is this one? We check the source. You can do a miracle. And when you summon the ancestors forget. Anivanga. That is why today some of you, one of the things that is going to lead to everyone that does a miracle. You have the intuition that this person is from God. And the Bible says Moses is addressing the Israelites. That prophet or the person that when he does a miracle and then after he says let's therefore worship another God. He says do not consider the prophet. Even if there is a person that does miracles, who is the core factor of this miracle?
ya etsa mohlolo This person who does a miracle. a re modimo wa mohlolo ke mang Uthi uNkulunkulu that did this miracle ha is sa which bitse one? morena Jesu Ife ngambizwi ha sa Yesu. bitse modimo ya phela Ife ngambizwi Thixo ophilayo. a kgathale gore mohlolo o mokae o entseng o se ka hlola o believe ntho eo Regardless how massive the miracle was, do not consider that ka miracle. re ke be ke bua le batho ba mametseng Ingathi ngeke ndikhuluma nabantu abanimameleyo. that is why Kungo, rona re tseba ditemana tsena ngwanaka we know these that verses. is why Kungo. since 1993 ke pholoso Since 1993, I received Christ as my Lord and Savior. ke ne ke bala ditemana tsena I was reading these scriptures tse nthusitseng that gore ke aided se ka ba me confused to not be discombobulated. ntho e nthusitseng Into le gore enqedileyo, family ya ka that my ba se ke family ba ba le matla hodima bophelo ba ka do not have ke powers gore over fela ke me. ile ka hlaka ke ena lentsweng It's because I was rooted in the ke word. mopholoswa I became ya balang saved. baebele That was rooted ke in the word. mopholoswa I did ya not become tlekerekega ba sena baebele a saved Christian that come to church and ga does ke not ba have a Bible. mopholoswa There's not ya sa Christian baleng baebele that does not study the a Bible. sale ke le mopholoswa Since I was a saved ya Christian, balang baebele I was studying the Bible. baebele ya ka e ntse le teng ka caravaneng ya ka ya gale e tabile e honna o ka botsa mombotsa lefa dibaebele tsa ka se seng ke di tšhintšhile di kae to show that gore ke bala baebele nna ke kgola baebele tsa ka se seng di fedile di bo 4 ke bala yena ke ya bo 4 kapa ke ya bo 5 ye yeah shaba baebele ena e jwang ko bala baebele shaba baebele ya ka e jwang e fedile ko bala baebele bo shaba bona baebele ya ka e jwang ke bala baebele di le kwenyile le letswe ha ke ba mopholosa ya senang lentswe I have swallowed this word. This word resides within me. I had to re ke baebele e nngwe ke I had to purchase another because ye Bible. nngwe e fedile ya dilase nna ke ba mopholosa o dulang jwala ka lona a senang baebele never ha ona baebele ha ona pena ha ona buka ha ona o tlo di tshwarela ka fela ntho tse ke di buang mo le na le stress se se kana kana ebile ba bangwe so le lebetse le no ha o sa nkutlwa ebile ba o lahlile le o se ba o furile ka message gore don't call me off block or yellow bone e bitswa natho blue sick oh na tlo sorela that is why le tlo siwa le siwa ke nako ba pholoso ha le ba le baebele ha le tsebe next I saw it shows a caravan ya ka ne so in a sense ne tla re ba la te di baebele tsa ka tsa gale lo di sheba le tlo di sheba mo tseo ke di badile tse fedile ye nngwe ke baebele ena ebile ha e sana bo Genesis ke bana maqephe a teng a tabuile jwang go e bala lona le ba le baebele that is why mehlala le tlo lahlekisana ne so satane tlo bapala ka lona lo le satane tlo le bapalisa o so dlala ngani because bapholosa ba ona jwale ke ditlatla tse hlotseng and that is why satane ha tlisa dintho di gona hore affect because ha ona le lentswe ha o tsebe o itshwarella kae bapholosa ba ona jwale ke ditlatla supile supless supless I va pholosa ba no that is why le na le mathata o thole le tletse that is why le tlala 1993 ke ke pholosa until today so ina ke le fihlela tsatsing and not because I ke kopana le dintho ke kopana le tsona goed satane o ntrapile ba ke ile ka tseba lentswe nka o fa di scripture tse ngata mpe tse buang ka badimo le ka dingaka tse ngata ka o fa bo Isaiah ke 66 mo e buang ka hore ya hlabang phoofolo a hlabela badimo o tshwana la bolaya ntja
ho tela ya hlabang phoofolo a re hlabela modimo o tshwana la bolaya ntja yona ke badile Bible ya badimo yona that is nna badimo ba ka batlile ba batlelo ntena nna baka ba tena le lenna ba lona ba dula ba ntse ba feta di torong tsa o bona nkgono wa feta e sa taeletsa ntse nkgono wa botshabelo ipotsa wa ya sa dule stele le bitleng ba pholoso Satan o santse o tlo bapala ka lona mameleng wa hopola makgethe wa hopola temaneng wa itse o thotse makgethe mamakgethe mpa le yona 64 ma hai mara re so qete ka eng e Satan sa tlo bapala ka ba pholoso we thought the chapter ma 66 verse 3 ai tshitso tsa wan khasa e rente ka ntho ka sotho mama kgethere to say Verse 3. Empa ya etsang mahlabelo ka poho empa ya etsa mahlabelo ka poho o tshwana le mmolai wa motho ya etsang nyehelo ka konyana o tshwana le ya robang ntja molala ya etsang nyehelo ka dijo mme go tlapehle go boe ba lantle ntse makgetha tlelo cover tla go ikwa etsa hore empa ya etsang mahlabelo ka poho empa ya etsa mahlabelo ka poho o tshwana le mmolai wa motho o tshwana le mmolai wa motho ya etsang nyehelo ka konyana ya etsang nyehelo ka konyana o tshwana le ya robang ntja molala ya etsang nyehelo ka dijo that is why o ke kwa mpona ke entse ba badimo ke re ke bitsa ba hae if ne le tsa di scriptures ne le ke la etsa di nonsense tseo empa ya etsang emme empa ya etsang nyehelo ka dijo ya etsang nyehelo ka dijo o tshwana le ya nyehelang ka madi a kolobe ya etsa mahlabelo ka di ya etsang nyehelo ya dijo o tlo mothara a re entse dijo nyana lapeng man nna ke reka grocery phone ha iseng for lona go dijo ni yana ba la mme manto ya tshesang mokubetso ho etsa kgopotso o tshwana le ya khumamelang modimo wa bohata fumana ba laitile mpepa ba khumame mo re di tlwelletse na timana di kotsi haholo ke bona bile le tshintshile ka mahlo a re di tlwele no qoka ke bona se ne tilekile le kwatile ra kgwebo ke bona le tshintshile vola ke tseba di scripture tse ngata tse buang ka badimo le ka dijo that is why ke ba yetsetse le favor a no mpona ke le dijong tsa hae lona ke a tswala ha lena bo grocery ha lena le dijo ka di fridge le maoba le letswa teng ba ba fa bogegethonyelo a piece nyana ya nama ba re o tsa bo fepa bana hae a bona o tepelletse tjena ma le dutse ya bohloko ba
ke fena e reng haeba ho ka ba teng ngaka kapa profeta eng a bolawe e teng somewhere e bua ka ngaka dingaka straight yena e bua ka dingaka kapa mathuela straight yena e bua ka dingaka straight ka mathuela Police Satan tlo bapala ka lona ke po kwala ke re ke morena Jesu. Exodus 15:26. Exodus 15:26. Hey, mosimane wa ka ke ne school. Le tla tswela. Tla tswela. Bile ntse le khopa le moronyana. Iri balanhle ai ko ba re fiteng ha ba le thole asio okay mara ke hopola a re tlele ntlo ntshiyantsa nako a re fiteng bazana ka speed re tlweleng ntshebeng he a re goteleng ditholaneng tsa botho le mesebetsi ya moya o mane ho ba Galatians chapter 5 verse number 16 mara ne se re badile verse 16 a ke re batsalana a ke ne se re badile e reng amen Pastor November now ke batla re fihle mane e tlo gona re gone ho thusahala tshebeletso ya bo ireng verse number 19 jwale mesebetsi ya botho e tutubetse ke bohlola ditakatso tse ditshila tse manyala tshebeletso ya medimo ya bohata boloi boloi bora diqabang mohono khalefo dikgang diphapang dikgaohano re yena yona ke kopa di break up dula hantle dulang hantle dula ka le MUC clinic dulang hantle tsena tsona di hloka re bua ka tsona mamelang he agree itse bofebe ya hopola batsana agree buile ka bofebe buang le nna e buile ka eng e buile ka bofebe ne ke kopa re tle mo now e bere boloi okay ere bohata king te bompale verse number 20 Verse 20. In worship of idols and witchcraft, people become enemies and they fight. Once o ka ba le spirit sa o thole sona le di enemy actually wena o sona le moya wa o lwana le batho something is not right. It doesn't matter o dula o lwana le monna hao kapa dula o lwana le mosadi wa but when o sona le moya wa ntwa le ba di enemy ka tlo then ho no bolela number 1 spirit is so ntona le spirit sa o di tshile mo o di tshile ke go ba ke phete once that is why ba bang ba lona le dula le di sisters tsa bo Lucifer ha le dule le basadi le dula le kgaitsedi ya
Satan style. Where there is lots of fight, there's a spirit sin. Where there's lot of conflict, that is why to conflict. That is why every day now let's understand why you're not. That's why I give just July of the horse's mouth. I will never kenyale. I will never keep a country because it's about Timanan. It's about Bible earring country. Earring country. And Lonali Boni next, Aliboni Papa. Aliboni next, Sibilona, Nakaba Halen. Kitamo. Kitamo, Monakina, or Kibohal. Can take a Sabirisa Kimoy was Satan in. Kitamo. I will never, guys, now will never. But Pilaboli now get up on. Next. Ube kitsamakandi anda pene busidi diluti mona entele hamors na umama ko hey futak. Busi busa tsakhantele tsamaka tlu. Ha re mo sa jere dikubolo roba ka kamore ya bana. Bana ba se ba lla mama o pete di tsai khona. Ai never. Never. Ozino nkampaka ba fada. Nkampaka ba fada. Nkampaka ba fada. Kore fadir. Akile jele mo na lona. Tselampele ka ntho tse ntse tsa busuka o fela le mbao. Ha bone le khathetso la jwa. Ha o iketse ntho ne yetsa mabane le lekotsi ampe. I'll never do that. That is why because I'm not the fighting type. No, I will never do that. Because it's about the scripture that's on the more Satan for many years. Kilwana le musadu aka kilwana le bana ketswa mo le kerekena ne kilwana le yona ketswa mo. I will never go back to that again. Kampaka ba fada o pulana kampaka ba fada kise ba fada ba etsa jwang hata ka tswe di fihlile mara kampaka ba yena tla bona pele. I will never te bo bala ba bile iri. Papa. In worship of idols and witchcraft, people become enemies and they fight. They fight. As it's a spirit. More do la una lentate. Utibe moyo. Osonsolite. Akhatalo romo poloso. Ene lesebetiampe. Ke taonia ma hamors Satan. How to dilo sala tile kerse so khumame. Ma rana ma so. Kibile kikar sabu ya muruti November. Mudibu muruti November ke ho rata sat hamorse ya monna ikene ya mfebela. Lesebiti. Ha lesebiti. 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 Amen. Lesebiti. Mamela bonto dumela. Nchebe. I will never ke khotla dintho tse life in you. I will never le ka utla o thi o divorce hape. Khale tsama ke le moshampa bosiu ile mmao e tlaone mmao ha o ra mumura ba tswa tatile o boye male mati o le moshampa o tshaba tswela kantle.
neng o khutla so tswile le mati o khutla so le ho o molele kisa o planka o nemo ha re o pola so le mati o le itana ke moshampa I will never. Lona, lene le lona le bomma lona le bonta tona ibe ke ntlo ke ka rantlo ya ntwa. Where lintlong e jwalo, you must know that akhathalo mopholos, but there's a spirit sabuloi. Sasata. Ha la tswela lena energy ayo. Ba la tebo. Hey. People become enemies and they fight. They become jealous, angry, and ambitious. They verse 20. 20 man? Verse 20. Tshebeletso ya medimo ya bohata bora diqabang mehono khalifo ke go paribeng ka eo khalifo ari beng ka fela khalifo wena ona hana hore o bohale khalifo it's a spirit khalifo it's a spirit yeah. When I know about Monaka, it's not you. I think not the complaint, the time I say, no sign. Na Kalwana, Nike Quatin, get the spirit into them. Khalif, get the spirit. And Luna le show fella Luna Halit demon possessed. Le show. I was demon possessed, but you see aware. Next time manifest, but I was demon possessed. Osama Hank, when unali spirit is bo Khalifo, bo imbo dinto. You are demon possessed. Unali spirit is unali mo yodi sila kawe. But how to wamo. Ibi lo kono tuzongo jarabantu. Khalifo. Irenga men Dr. Novem. The hang, argument. The argument. Where there's an argument, there's a spirit. Where there's argument. Hello, now let's be the argument again. Kore lebelela ne di nthore ho sana le shebana je. Kore tsabe o ikwaolla o se. Umutshotletse le tshotlela dikenga umutshotletse o re mo rwakile o re o se o tla ka re dula o ikwayetse jena ha ntse a hlapa o dula o tlo ra ke tlo mo sheba ye umutshotletse mo bitsitse lapeng ke tswa mo ene next a tsebore ke spirit today re phela bophelo bo tsenene that is why baloi ba bapalang ho rona because ha re tsebore na le spirit re laola ke medicine. We are demon possessed. We are demon possessed, guys. Ka fela ba talking about dile. And ke tsa ba ba ne le khazela ke re di febe di phame ke le sa phame because le na le tsa ba le bo Holy Cross choir. But ka bo madimabe le lona le tsheleletseo ba ne le mamene a bohale. Mamene. Ba demon possessed. Le hoeletsa bana ba lona shouta bana ba lona fona o heletse ngwana. Le hoeletsa bana ba lona khalifo shouta ngwana o chika ngwana le ngwana sa bila kene mama bona ya ka rantlo eo ke Donald Trump hates ke rata bana ba ka haholo mara re qala re sokodisana ke batho ke rata batho ka pelo ka fela mara re qala re sokodisana ke batho ke rata familia ka fela mara ke ka qala re sokodisana ke batho
and I sing hampi I ke batho motho ona andifuni nix ano Oba na space papa. ke bana ke ibile le space sengwe space because ke a kopana le bona ke a bua le bona ba re ke utswile ke hlola ke itshwenya ka wena ha o sa hlola nkwatisa o sa hlola ng frustrate mara ntse ke le pela hao nna ke a decide over ba tla frustrate ke eng now ha o tlo tsamaya ka remote control no ntse o tobetsa fela ntse ke tshintsa ke re ai ne ke yetswa pele ntho ne ke kena ka rakere kena asala pomafai baja bona te tsaka di jwa ke di dai never I want peace. I mark my words. I want peace. Sheba, I want peace. I want peace. Ke na luka ke ditse ka tlunyana e kgolo. Ke butse di sliding do e se le mati di sliding. Ko le bele tlo kwata hore. Batho ba kana le tse di sliding. Banana ke di sliding to mama tia this a re le tla kwata. The only thing I don't get alla fela ke bolongwe. Lore ke rata lenyalo ke batla go nyala. Mara make no mistake, a ke na stress. Bolongwe ke yona ntho e shapang, lore fela ke rata lenyalo ene ke batla go nyala. That's all. Lore ke batla go motivate batho ka lenyalo. Ke nyetse. That's all. Not e seng gore nna nka phela ka rantho ne ke phela mo ke tswang teng. E nna ne ke lwana. O tloa ka bo 8 o'clock o 9 o'clock mantsibuo. O fihlela ka 4 o'clock mesong. And ha le robala le so qete. Ke taba hore wena ke a utlwa le batla ke mamela ka wena e le wena e bila re ka roana fotse gawana le nna e le wena fotse. Mphumutsa la qete. Le phomotse le a qeta ntse le tlo gutlela ho yona bo hape bo 2 days since le pusha bo 3 days. I will never do that again. Ke tseba scripture se reng bo makwatelana ha re buisane ka tlong mo tense. I will never sure I will never nna bile bethe ne ke tshwara tjena re kwatelana o bo robala e ska ba khona umbo iphethu le lwe unkwatise o bo khalea ne ke kwatile ne ke tshwara ka le phakong ka mo be ke phamisa tje ke emisa tjena bethe e motla ipona o fihla jwang fatshe mang ke tswa mo nna ne ke lata metsi ka emela ke ra robaleng ka ofela ka se frustrate a qetula no robala because ona le batho ba master around here au frustrate ro bo utla gona pela lata emere ya metsi ke ra khola o tlo robala beteng shwa tsela bete ka ofela be re eme tsena re mapona pona wa tsela metsi e wena wa robala ke tsomol keke I've been there. Kitwamo. Never Pulan. Never. Kitwamo. I will never live that life again. Haki kweta reka Harley Davidson. Ki kweta divorce. Ka kopana le mosadi e mo. Oh Shakazu. Restriker. Hey. Uf mana tshwere moriritse a re ke moriri wa mang ene modimo ka go tsebe kwa mang a re moriri wena kwa mang ke re ga go tsebe ene be tsa go tsebe a re tlo njwesa o kene jwa moriri ha ona kena ka festival moriri modimo a isere na go tsebe sefapa bona re lwana ke starte by ke ka bo 2 kilo emisa
ntho ke ka dintho man mo di-pageng tsa ANC ka mo ka ntho mo le rata go ya teng ntho CRC bitswang Feardal ne ke emisa mo ka thuo tloko ke le moruti ke le Pastor November tse ke la ke tsama ka lo ditsotsi tla ntshwara mona ke starte ba ke grasheng ha fihla grasheng batho ba makala enovi hell blawa ka ma matlo ga red ke renda ke tsojo beke ke moya moya wa satane o hlokisa khotso mamre moya wa satane o hlokisa khotso ena batho ba ngata ba tsebore ke ona o laola maphelo a bona that is why le kwatelana that is why le sabuisane that is why o le intense that is why I will never live that life na le khale never I will never morana jesu mametse I will never I want peace. So call down your and I want peace. That is why ke enjoy ngo ba ke re ke mona ke thaba o ra ke le mo because ke a tswa ke dimpinshin tsaka ke majitheng a ka mona ke di bratsa ka bo matsotso mona we don't judge we listen. No, I will never. Ha ke rate le mo ke lente bontsho lwando. Ha ke rate. Ebile nna ka ka re ke bua le wena be ke bona o le stubborn. And then o bo batla re tsena ke a utlwela ke dumelana le wena ke re yo ntho e buang e powerful kana go tsene ke re ntse bua nonsense ke ntho e buang e powerful ke jwalo. I know ke tseba o dropa bolo nna. Bolo e tla tsena. Ntwa e tla tsena be ke dropa ke be a fatshe. I agree ke nka gona agree le wena ke sa dumelane le wena mara be ke o bolela wa tswa ke etsang ke bohlal I'm quick to judge a person or ke motho jwang because ona le motho ka reng ha o ka re o striker le yena you are not going to win la ka ba ro striker you are not going to win hona le batho ba good ka strike and when you are not good mara batho striker le motho ya leng good ka strike o tlo ba frustrated that is how to qeteletse so rakana because wena o felletse ke strike ha o sa tsebore o tlo qeteletse so rakana batho ba rakana ke a tseba re fihla jwang tlhapeng o felletse le strike ba qeteletse hey jo mase kharafu o felletse I will never do that I ke rate le bo strike nna I ke rate bo strike number 2 I ke rate strike I don't argue bazala nna I don't argue tsana la ke ka re ke o eletsa be ke bona sa mamelong ke na hanong ke dumelana le wena ke kgawana le wena ke o bala ka spituru yena o mo eletsa ke waste of time jole ke kgawana le wena ha ke dile go fanta e batla la o ka tsamantsa ha November nkutlula ke na taba bona ke a uka mara ke dropile bolo re ska rana ra ajua na le wena I'm good on that nna I ke rata argument nna I ke rata argument 2 ha ke rata sebaka sentence I ke rata nthalo na makwatelana ange ka iphela ntho ange ka iphela ye mo ha o tlotswa tlotse o no tswa ka kitcheneng o no re tswa ka ka moreng mosadi wa sa tlose bile o tshatsa runa re kentse di tiles re tla wa no ka tlo tela re bitsa di reverse mane re tla wa I will never now dintho tsena ka fela ke di spirit mara ne re sa tsebe argument dintwa khalifo ka fela ke moyo di tshile ana bana ba motimo ba tsebe ke moya ba tsebe le aba di mo re tsebe nix re tsebe ka fela ntse tsena re tsebe rena na re jwalo I will never bazalana I will never I'm not good and always ha ke ka bona hore you are provoking me ke a wotsa ha ke ka fumana re motho na o nyolla
nyoko yaka ha ndi a tshesa because a ke batlo ne ke tlo thibana le nyoko ka be ha e nyolile sekula o thewa yaka so to avoid this ka ba nyolwa ke a utswa gale ke lahla batho ke ba lahli nna di girlfriend tsa ka di lahlwe ke nna ba ke ba ratang ha bohloko utla le thotse ha ke ba lahlile o sa ka monate ke ba lahla ke nna divorced 2 times a ke a divorced ke nna divorced a ke a divorced ke divorced ndiyazikhupha engxakini a ke batle frustration a ke mind re bue a ke mind re discuss a ke mind a ke batle argument a re ajui baby ke kwatile 1 2 3 sorry baby kwatile kapa baby re a bua and if your friend ha re tlwele re tla bona re le rege eli etsanye a ke na pelo ya yona lona le bo Jackie China bo Chuck Norris tswela di steering tse golo tswela today we don't have peace we are not happy we are not okay spiritually mentally psychologically so we are not okay ka baka la di spirit tsena tse re sing away ka tsona we are not okay all together we are not okay le lwana le bana ba lona le dintweng le tshikana le bana ba lona le kwatela I will never live that life I will never nana ke dula nomsa qata o etsa ngwana sa ke mo kwatela ke kwatela ngwana ka ntse ngwana a sa sebedisa toolbox ya ka boy bentse ke kwatile o yentse ngwana next ke kwata next I don't have time for that I want peace lino ke tseng ka lo dula kae mo le linsiko mara ke tla thola ka itshelete a khona ke batla dula hona mo sento bongagata e renga men Dr. Lefemo now check out the other thing totem the spirit is di tlisa dintwa di indi ha di qetile di affect mentally emotionally spiritually so psychologically so everything yeah go re la mo dutse motho wa mona bile hayo mo go re mona la o shebiletse she ba dutse mpela go dilo ha iyo ntwenu pela ha iyo ha iyo ena ha se ro demon possessed kelelo ha iyo o ha hae mane o ntsa touta ka hore mar mona ka wa yana re tsena I will never live that life I will never batsana lona ephile mphomotse le mamtsa le fa le bontho ba mphidise bophelo bo ne ke lwana ka tlung ke lwana le mosebetsi mona ile mofirifiri a nna bazalana ke batlo bophelo bo jona le gana ko pare kwa le we are demon possessed but we are not aware because runa harisa away we are not demon possessed but if rena living toten you are demon possessed una the spirit se olaola simple and matlek and that is why moya o di tsela skela lebala ha o tlise khotso wa sotla and that is why re sotlile nje you are not happy in your marriage in your relationship we cannot live that life nka se phelo bo jwa na pe ke sotlile too much ke ne ke bua ka ntwe Monday motivation ya ka ke re ke sotlile too much ena ke payback time ke batla go ipatalela tsotlego yana because tsotlego ne ke sotle next na matla go e change because ne ke dula hae le ai abayu tebo ke sotlile too much you struggled too much and you did not have any choice because ne ke dula hae because you are residing at your parents' house ngase sotle hape modimo sa nhlono lo faditse ebile re ke phela ka stress le ka diware I will never do that lona e etse ntho ha bona ona jole le ba tso le ba tso ke stress assist it ntho ke stress
dula le tepeletse bona lenyame jwa le tepeletse ai di tepele na will never ke sotleile too much. It's now payback time. It's now payback time. That the people ne tshwantse be le enjoy maphelo a lona, ne tshwantse le enjoy manyalo a lona. Because pele no dula ha lona listen next. Today you've got your own house, you are working, le mosadi wa sebetsa kaofela nna le everything. Kaofela rona we were supposed to be happy. And to be happy ha o hloke tšhelete ngata. 500 fela o na le tšhelete ngata mpile tshwarana le motho wa ka matsole le reka ice cream. Le ke le tlwelle rooibos tea ya ka tlung le joko. Moya ke a o kgalemela. Moya ke a o kgalemela ska tlo re tlwaela. Ke o kgalemela ka lebitso la Jesu. Mamela, it's now payback time. Ubunga sebenzi osotleile wa hola ka tsotleo. Le no bo batla sotle. O no dula le mmao ya o omanyang. Jalo dula le mo mmao. Ha fu. No ye. Abana ba sala let us be honest. Uno dula le mmao o omanyiwa mehleng. Na o mona moholo ke yana nkgono wa moloi wa kgale. Mosadi wa hao o ikentse mmao wa omanyuwa wa shautuwa then le bitsa lenyalo ntho ke yana monna moholo wa kgale o ikentse ntatao moloi wa kgale wa monna moholo wa monna wa hao. Nna go le demon possessed lo le bile ke tlola hata ka loto mohlankeleng sa matimola. I will never do that. Ndatepe bane ke tlo nyala yona ntse ke batla mare ke batla ke re baby I am angry ke kwatile iseng ke kwatile ke tlolemo lona yona se le terror jwale. Yena wa ntolikela ka re jwale re a tolikela ka rena ke moreri ye mo ke tolika ke a shouta wa shouta no nna ke batla re buisane baby I'm angry because of 1 2 3 le yena nkarabe le nna ke kwatile for 1 2 3 I don't mind but ntho le phela yana ka se etse na le tsebe ke di spirit le re kwale bo o kwata a se moya wa modimo re tlo sheba moya wa modimo tsamaya ka eng re tlo sheba moya wa modimo moya o halalelang o tsamaya ka eng. Verse 21. They are envious, get drunk. 21. Mona botawa. Wa bona ntho di tsempela hao. Yona na demon process o bona ka botawa. Ke bana ba reng o thijwa ke botola e le empty. We don't have any permission to the balloon mona bottle. But what's the spirit? It's a spirit. It's a spirit. And about them one. But it's a spirit. Bala. 21. Mona, but one mona, on a problem. Botawa bunyole le tse ding tse jwalo ne jwalo ka ha nkile ka le blella e sa le pele ke santse ke sa boela ke le blella hape hore ba etsang tse jwalo e keke ya e ba majalefa a mmuso wa modimo. They are envious, get drunk and have sex and do other Really, Bible how to go. Why is it attached? Mama, what the Bible? Hey, at the buffet, I got speak more. And do other things like these. I warn you. Now, as I have before, those who do these things.
Why you fitile ka speed? Verse 21. They are envious, get drunk, Ba mona ke matawa. have sex, Le utlwile. and do other things like these. I warn you now as I have before. Those who do these things Those who do these things will not possess the kingdom of God. jalo o thusa gore re be re lwane re be difebe re be re kwatelane re be le kgalefo re etseng ha re qete be re kitsa ba pholoso ka Bibele re ba jwale ba ke ba kena le hodimo. 22 be re kwala. But the Holy Spirit produces But moya wa modimo ditholwana tsa moya wa modimo love, lerato. joy, Oh, lerato. Lerato. Ditholwana tsa moya wa modimo o mmona ka lerato. Motho a ratang batho. Ha ke le bordereng ya Lesotho Mabane ke tswa. Ke dumedisa maponesa mang ke tla go lenya bona fihla ke ba tshwara ka matsogo ke ba Maxhosa tje. So ba fihla ba mpotsa gore enye bike le ke ne ke tsama ka hali ke re ke bike yong. So this guy o re hona uti I never saw a pastor who is humble like you. Ara ke so bone moruti ya fatshe jwala ka wena. Ke re ho yena ka lemo se seng modimo na re ho nna ntho etsa gore ke le phamise le phama ke so le phamise. Modimo na tshwana ka lemo se seng modimo a re ho nna ke ne ke re ke a phama modimo a re le phama ke so le phamise. Ne ke sukulu that time and I get to ke selemo sefe. Once you don't have love o sa rate batho o demon possessed. I can't tell you ke ba isane ba lona. I can't tell you ba le treat I don't care. A se rona ba iphetetsang. Ana le tla re ke nna ke buiswa go re ke dula base vatiri ka netso ke le gwa ka netso ke le gwa. Ke tswa delegation ke tswa teng mo le dulang teng. Ke tswa teng makeisheneng ke tswa teng mo ne re lwana ke tswa teng mo le moferefere mo ne tloua mo ne ke tswa teng but I ke a dumela dintho tse di ntšintši. Number 1 moya wa modimo hlaisa lerato le ntse bo joy, thabo. I want to be always happy. That is why like ke rara mona ke rara ke thabile nna. Mema 22 hle ka sebiti mama. Empa se bewang ke moya ke lerato. Se bewang ke moya wa modimo ke lerato. Thabo. Kgotso. Ntshebe. Mamelo. Butla pele ska tatos. Ke lerato. Le thabo. Butla pele lerato kgotso. Thabo. Ona le batho ba sa thabang. A thaba o ka tlong ha thaba o dutse ka a thaba ba banga le happy hle. Le no ke le ba modimo re se ba khotse. Nne tlo ntshwarisa se go bona o dutse mo. Ha le a thaba ha le happy. A ke nka se gone. I'm always happy. Mamelela ke le radio Motho FM. Show tsa ka fela ke di etsa ka thabo. Ke preach ka thabo. Everything e ke etsa ke thabileng. Now ka enjoy ya ba pelaka. Na o ka enjoy ya ba pelaka. Now you can enjoy ya ba pelaka nna. Ndumele fela tla bo. Bo o se ba batle mare se lona bonggo. Ke bo o se ba batle. Ndumele fela. Now ka thaba ba pelaka. You can enjoy. Botsa bosleke. Now you can enjoy ba pelaka because I'm always happy. Because I know those are the fruits tsa moya wa modimo. Happiness it's a good fruit. It's ntwe na yo re phela ka ra manyalo a rona. Bo ronyetse ha o qetile ho tense ka tlong ya lona wa bata e mo shebeletse TV e mo tshwere phone ka data ya 5 rand. E ka dingweng MTN o kolota le MTN o se ya palisa o le tje. I will never. If regularly tsiba dintho tsa we are going to understand when o laula ke moya wa modimo le moya wa Satan. O tlo di moya wa modimo o beya ditholwana tsa thabo. Hey moshemane tsamodula fatshe wena ene le dula se le tlwele o nwa metsi jwala ka rote le nwa le tso matekwana.
e ba le mme Matho 22 se bewang ke moya ke lerato thabo kgotso mamello tseno ke di-fruits ke ditholwana tse tlhang kae moyeng o halalelang if o sena tsona o na le bothata o demon possessed. Ba bang le serious e ka re motho ka le tsikinyetsa kore ka re ke lona bo doctor le serious kore ha nna ke guys thabo it's one of the fruits. That's one from the Holy Spirit. When you are not happy, something is not wrong. It's not right, Kawe. Something is not right, Kawe. Now, me fere ka ramala parun. E khoso ke di spirit tsena tse o sa tsebeng go di fapanya. Me fere me sebetsi e khoso fela gore we can't identify the spirit or differentiate the spirit. That is why batho ba gona bapala ka lona ba lo romela moya bo sango wena bona na ke moya right yo because a tsebo fapanya moya. That is why le dula le kwatela le because le nana re wena o nana o kwatile but you are not aware how wa kwata sebediso ke moya ditshile ke tswa mo ke nna ke rata o dula ke thabile tsamo se ba nna ke tsama le batho ba di bike ba enjoy a company yaka ke bitsitswe ke motho mo ya very rich brother wanto wa Schofield I'm busy that moruti November ke enjoy a company ya hao really kimba are ke qala o ba environment ya moruti mara be ke enjoy environment are it's or ke enjoy o bana lona le qakile le bana ba lona le no jwale ka o le kereke monna o thabile o beile speaker ra kantle Sali se laita. Sela le ba sa di disco light. Ha thaba o butu ba batho ha thaba o ja ifa ka digopo. That's o emetse fela ha o hla stratong sa o tshwantsa phute speaker ra a se time a se be because mayo wa tla. Li phetotse bo mmal banna. Le a controller le dula wa counter le a accusana ke ka ranteno wa accusana wa tsekiswana where I will never live that life never bazalwane never eno tompone mama ke mothara tang khotsa o sebe ba khotsa ba ka ke mang hana ke le jobu ya ke friend ya ka ne le DJ Marcus my close friend ya ke le jobu ya ke ne le DJ Marcus mona Bloemfontein my close friend ke Power wa mahunga tsama o tla tlhape hlamang a rwa ka ka tshepisi e thata ke tsebe ngotseng ha ke tsebe ja tshepisi tse o kae o tla bona itlhasina ntsa mogotsi ene wa lwanela ba ruta ba fitla ba bua nonsense mo no ba rwaka o rwaka na nthokotsi wa mala Power it is my close friend of fetala ba ruti ka o fela ka ra Bloemfontein why ke rata environment ya batho ba thabile e seng ene ya lona nna bila ke rata environment mo tshwantse ke ikhopole teng. Glory. Oh, rababakara. Hi. Be happy. Because ke tholwana ya moyo wa Allah. If you are not happy, something is not right. That is why moya wa Satan tla o sota ka o beya ka tlong o dilo na le stress o lla I will never live that life ke tswa yo ikwa le ka tlong ke lla be happy taba because ke ditholwana tsa moya wa Allah ba bang ba lona se bile le lahlwa every day ke batho o jwala le yana 3 weeks so iphetola mmayo o tshwantsa report ro kae tshwantsa report ore wa ya sa founela tshwantsa report o sole mmae what 3 weeks o jwetse lwana 3 a tsotse mabitso ka ofela o sole mmae
protect me. Le mojolong o se le kotsi no o kotsi se le lapeng o hae kore o isentse ka o jola fela so phela le mmao wa o sa mfounela wa o sa re good morning hey ha ke sebetsane le phone hai o no tshwantse re hai modimo wa ka ke tlotse ke sa le bo hai soka yo ai a kopa re kwa le kereke le na le wa tsore sa hlola re ba le khotso ha re sa hlola ene ka bo madimabe meya ene tshila e capitalize hona nthong tsena tse re leng tsona because already re attract bala mo ka re sama ngweneso empa se bewang ke moya ke lerato thabo khotso mamello musa butempele khotso mama now when you know when usna khotso automatically ha le pela batho re fana ka ntho eo re leng yona batho most of the time we give what we have re fana ka ntho eo re nang le yona if o sena khotso ha le pela batho tlo fana ka yona ntho le yona if o dula le serious ha le pela batho tlo dula le yona ntho eo o tle motara nna ke serious mo sa ka go hlo o tle mo go rata mo serious ha nna ke serious na ntho le batho ke rata smile mo sa ka matlo wa bona ntho ena e fake ile ha se ntho tsa hae I will never do that lona tswelang pele e frustrating bapholoso and ha hona mohlang le tlo phelang ka khotso everywhere mo le leng teng and the sad part ko re la modimo ka re bless modimo ka blessa motho a senang khotso e gona ho yetsa ska motho a ska enjoy the blessings tsa hae. You'll never enjoy the places. If le rekeleshana today ono sina koloi ono sina ntlo ono sina nix modimo file tsona ba di enjoy no but ha qetile sa ntse list e telele o kopa modimo o fe ntlo base vatir o hlola go thaba ka RDP hao ena le mamati a tumelane wa taba jwale ena le mamati a rohaneng jwale ka yaka correct you will be seketsa mohlala but guys are being honest let us be honest if you're not happy now ke ngwe tlo etsang happy because ono sina next wa kopa modimo o fe mosebetsi o file mosebetsi wa kopa modimo o fe ntlo o file yona wa kopa modimo o fe dikolo o file tsona ona le something but still you are not happy ke ngwe tlo etsang happy mohlang o qeta o thola tsene tse dingwe tse pampiring tsantsa o tlo thabiswa ke a ke bat ke tlo nyala ke batle mme wa ka o hlokaetse moya wa yo robala ka khotso o hlokaetse a ke tlo nyala mme wa ka a ke le jelle mona bope bane le bontho tate mageta my baby anna ba lona ba thabile no o ntse ka strolo o bula o ja nama o kgatha maqanoneng wa tseba re mama ha ya hayo kare ke itse ke qetile o ra la bona batho ba hloka khotso le mojolo e se lenyalo mojolo go re thole motho mojolo ha se le lenyalo maro sentse re ha rena khotso next ke bana ba dutse pela lona ha ba nyalwa stress sa bona se hlahla ba I will never live that life le khale le mojolo jolo le bo malome ha ba so bone next le ngwe so fite ka strata but sona le stress a suka har qetile re tla kere ke re imetswe ka nako tseo ha re kgone le bona re ke di spirit ntse tsena le imetswe bana ba ka le imetswe hle puli wa eso ko bile hlo pulane nsebe I will never do that ba pholoso re laulwa ke meme ya marare tsebe
re laolwa ke memeya mara re tsebe tsamo batla go tsamo fapanya memeya mohlang o bona o se o kwatile fela o tsebe gore ei o se o fihle mo a Satan neta le qala le a job o sentse o pola eish moya o se o fihlile di hopoleng dintho tsena then you will be peaceful di hopoleng then ha qala bona ke re hona le moferefere sentse o tseba gore ei moya o sentse le teng ha ka qala o utlwa gore eish khotso o se tsamaile o tla so sula falletse and khotso a re batle tšhelete happiness a re batle tšhelete ke rata ntate ntho wa Leqhosa ana tšhelete ngata monana o itheketse baesekele le mosadi wa tlokwana this guy o ikalemela baesekele le mosadi o ka mosadi wa le tsamakang ka baesekele o tsamakang ka baesekele pa batho ba tsamaka baesekele e mo le mona le baesekele thawe mo ba hlola bana ba dikoloi ba feta bana ba dikoloi batho ba tsamaka di baesekele e mo le mo tsamaka di baesekele happy thabo e mo batho bana ba utlwana bohloko ba a o soka ke kopa o mphe phehla eno e file monna ha ke qeta o nyala ka tisa mosadi wa ka o fihla motshelle ebile nna ke kopa mo mpetse ka overdose. These people ba tsamela ka baesekele e mo le mona le baesekele ya hae they are so happy batho ba so much happy mama batho ba happy le bana ba bona le bana ba tsamaka di baesekele yo le bana ba bona ba tsamaka di baesekele nna bile ntse sa tsore bana ba bona ba tsamaka happy ba bang ba tsamaka di vene tse kgolo tsa mabitso Ford Ranger ntlo tsa bona di tletse ka Njarta Lorry Park bo mageta kole tsa bona di kana nna le a thaba le nna le thabile le khotsa petile a re ithute go se fa moya then mohlare ke ra tsebang meme ena operate jwang fedile o tlo tseba when hona le ntwa fela sontse tseba moya wa Satan sontse le teng ka rantlo ya ka wa o thiba ene o thibela jwang ka hore wena o ska ba kena o ska ba etsa dintho o ska ba dumela sebediswa ke ntho eo sefapane qetile I'm done. Ema ka motho wa hao ke kopa ya batlang go sokoloa phamise letso la hae ya reng ke batla go repent. If you want to repent, may you lift Kona up ke your realize hands. gore all these years since ke sebediswa ke moya o di tshila. That's when you realize that all these years you've been used by the evil spirit. Phamisa matsoho a hao. Lift up your two hands. Re moya o halalelang Moyo halalelang. tsatsing lena Tsatsing lena. ke bonwe Ke bonwe. o gabeleditse pelo ya ka O gabeleditse pelo ya ka. bone le se ka re ho nna O bone le se ka hare ho nna. tsatsing la kasheko lena Tsatsing la kasheko lena. ke swabile Ke swabile. o elellwa hore Ho kelellwa hore ntse ke sebediswa ke moya o ditshila se ke sebediswa ke moya o ditshila. le moya wa Satan Le moya wa Satan. moya wa boloi Moya wa boloi. nna ntse ke nana ke right Nna ntse ke nahana ke right. batho tloa tsatsing lena Batho tloa tsatsing lena. ha ke swabi fela Ha ke swabe fela. empa ke a sokoloha Empa ke a sokoloha. morena Jesu Morena Jesu. anke ke be sebopua se setjha Anke ke be sebopua se setjha. ke sokolohe Ke sokolohe. meya yohle Meya yohle e
ntshebedisitseng e ntshebedisitseng nako ena kaofela nakong ena kaofela ke arohana le yona tsatsing ke lena arohana le yona tsatsing lena ke kopa moya o hallang ke kopa moya o halalelang ebe ona o nkang taolo ebe ona o nkang o taolo dulang ka ho nna o dulang ka ho ebe nna ona o laolang ebe ona o laolang ke a tseba ke a ha tseba o so le teng ha o so le o teng tlo mpha thabo o tlo mpha thabo kgotso kgotso ke tlo dula ke thabile ke tlo dula ke thabile ke lokolohile ke ka lokolohile lebitso la Jesu ka lebitso la kelello Jesu ya ka kelello ya ka le moya wa ka le moya wa tse neng di imetswe tse neng di ho imetse tloha tsatsing lena ho tloha le tsatsing moferefere le o moferefere nongwe le lapeng o no le moo lapeng ke phelang teng moo ke phelang ha o teng sa hlola ha o sa o hlola ba teng o ba ka teng baka la moya wa modimo ka baka la moya wa o ko modimo amohetseng o ko ho tloha amohetseng tsatsing lena ho tloha tsatsing moya lena. o motjha moya o motjha moya o tlang moya o ka tlang ditholwana ka ditholwana tse tlisang kgotso tse tlisang kgotso bophelong ba ka bophelong ka ba lebitso la Jesu ka lebitso la ntshwarele morena Jesu tshwarele morena Jesu dinthong tsohle dinthong tseo tsohle ke di entseng tseo ke di ke entseng swabela ke ntho e swabela ke e phetseng ntho e ke e phetseng bophelong ba ka bophelong le ba ka. bathong ba ne ke phela le le bona bathong ba ne ke phela ke le bona swabela tsohle ke swabela tseo ke neng tsohle ke le tsona tseo ke ne ke le tsona ke a di tshware ke kopa o ntshwarele ke kopa o ntshwarele dinthong tsohle dinthong itse tsohle lentswe la hao o itse lentswe ha la re hao dumela dibe tsa rona ha o dumela re dibetsa di confessa re di o confess tla re tshwarela o tla re ke tshwarela a leboha morena ke a Jesu leboha morena o Jesu ntshwaretse o ho ntshwarele tloha tsatsing lena ho tloha tsatsing ke le tjhentjhile ke tjhentjhile ka lebitso la Jesu ka lebitso la shaba Jesu motho ya pela o mo jwetse wena o tjhentjhile sefapano nna ke tjhentjhile sefapano mo jwetse mo jwetse ke mang ya le mong fela a tlo njwetsa gore ka nnete tsatsing lena o utlwa o thusaetse ya i-one fela if kunomuntu oyedwa osiva ukuthi uguqukile namhlanje umfundisi umcela aze ngaphambili azoxela ukuthi uguquke kwintoni kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami ke ngwanena fela utlwileng ya thusaetseng Datepe ba ne kgutlang le ntate Makgetha kgutlang e ke re ke batla botsa fela gore ke ngwanena wa ka fela mo moshimane o thusaetse tsatsing ntate moruti ee ntate moruti nna haholo ke motho a ratang lethabo so ha o ntse bua ha ntse le bua ka di-spirit tsa moya o hallang ke bentse ke ntse ke ikhouta ho tsona ke ntse ke re okay ke teng mo but then hona le ena nang ditholwaneng tsa botho ya ho provoka batho ya hore ha o sena peace e bentse ke tswela nna ke ne ke le motho ke ne ke provoka motho ne and e se intention ya ka hore ke motine ke motho a happy haholo so ke rata ha ke ka re ke ba happy le motho a ka thokona so le mme mona nka tloa ka re yena ntse ke mo kgwatha fela hore fela ke kgone ho thabisana le o e be ka re wa mo provoka mare wena o etsa ka di-intention tsa rona o batla ho thaba so no ke kgonne ho bona hore hara tsona hona le be leng hore ha ba tlo e bona e kare ke provoka ka intention tse hantle wow so e mpontshitse hore le ha ke ntse ke re I'm doing the right thing tse ke sa etse motho o nana kelelong ya hae ntse tla hore motho o nana o dubana le moya wa ka I'm disturbing their peace sure God bless you Nna ntate moruti le phutheho kaofela nna ntate moruti ne ke batla fela hore ke pake hore before ke kena Victorious ne ke le motho a kwatiswang ke ntho ngwe le ngwe ne ke file ka re motho mong le mongwang a theka le hae ne ke kgona hore ke emele mama tjena ke mo blele taba tsa hae ene e ne se monate but after ke kena Victorious ke batla ho bua maka le ka jeno le haebe
ho ka bua ka tlong hona le ntho e ke feelang hore e tlo re isa ntweng, I'd rather ke etswe ka tlong. Mama a bantsa wena lenyolo ile ha o le boi, ha o bua le wena fela wa tsamaya, e se tabeng ya hore ke a tsamaya, but because ke understand hore ha o monate hore re phele environment-eng e leng hore re bolellana dintho o sane bo sa tsebe hore na o mo sheba jwang. Hey. Thank you, Jesus. Wow. God bless you, Manaka. Modimo bless. Eh, ntate. Nna ntate Mokote. Yes, Papa. Nna sa le ke fihla mona, e sa le ntse ke tla le moya ka rampa. O ne nkare o na le thunja mo. So e sa le ke fihla ka mo, a le kutlwa ke phuthulohile le nna. O tla o phuthulohile. Ke phuthulohile ntate. Ah, Papa ma. Ntate Modimo bless ma. Shapo Papa ma. Shapo ma, Modimo bless. O qala o tla thuleng. E qala o tla ntate mo. Ke tlo rapella mfuthu. Shapo. Bishi le maphutheo ke thabela ba sebakeng sena hape ka morana go telele ha ntse ke dutse fatshe mane hona le ntho o e touchang ka rona ai ke a tseba batho ba ngata they will see me as a stubborn person bo stubborn ba ka ha bo yetswe because of ke re ke sele bo yetswa go batla dintho di be hantle but now o bule ntho very important la beneng motho o hloka ho mo hlokomedisa hore ntho ena na ha yetswe je. As long as motho na antsa persista wena o dumelana le yena just to cut the story short ke ntho ntse nke tsalla mosebetsing apparently these days but yesterday ke nkile di phone ka founela batho ba ke sebetsa le bona ke re no man dintho tsene ke di suggesta di tlwelleng ke sharp so e khutlela ntho nyena hore whatever o kileng wa e planta ke lo nyaka intse exist la ke le hole le wena sure shota fela o le hole re mele tšhelete. Wow, thank you so much Makwa. Thank you so much. Dumelang hape pastor. Yes my boy. Nna ke ithutile hore hona le dintho tsa ngata tse ke di etsang mara tse ka lehlakoreng le wrong pastor. Iseng tse seng ka lehlakoreng le godly. It's a human nature. It's a human nature pastor. And then ke ithutile hore ke di identify le dintho tseo tse ke tlamehile ke identify. Yeah pastor, tse ke tlamehile ke stop o di etsa and then ke move to the godly side. Dumelang Daddy, dumelang Phutheo. Ntate Moruti sekolong ke motho a serase haholo. Ke la ke le serase ha ke tshehe sekolong ha ke na mogotse sekolong ke distance ke motho iwan. But today o buile for re dula re le serase to a point ya gore we can't bond with other people and go sekolong bana ba ba galla to get closer to me but I distance myself and today I learned gore from Monday starting from tomorrow I'm going to start adapting with them and bonding with them. Mbe metsi ya nfela mpe di botola tsa ntsa metsi ya noka. Atlele tsona di le ngata fela. Mo thuse mo. Mbe mankiana. Di kinya ka mo. Tsara. La tele botola khoko. So. Nsabe my baby. Now, I get to a environment if I'm flexible to each and every environment. Because this thing that I'm going to show you. You see this coke is inside the water. But when it comes out from here, it's still cold. It's not going to be changed because of being in the water. Amen. 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 Now, Runa, Tina, we want to run away from the water. Know yourself. Zazi. In the water. Environment. In every environment. Environment will change. That environment mustn't change who you are. God bless you. I love you. I don't eat. Mikey. Yes, Kumar. But the Murti Nikibato confirm a fellow Ntunzu Rutazona Tazine, Nenseri Buagatona can tell one dad. Nagi Mong Adulangata, Onosna weekend Tefetan Kisatao. Joletazin Le, Hakitsi Lujan Ketawe, Kakuka fellow get like Reki. And Leotulela left till Kelarobe, Akirobe, Akulu, and Tavini.
jwale tsatsing le ke elelletse hore ne ke buswa ke moya o feng ke a leboha. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I'm very disappointed ke lona. A bona o ya ka molao ha ke qeta ho ruta. O tshwantse be nna ya le thibang hore se le bangata. But e seng ha ke le bitsa. O bo be le satla. Very disappointed. Somebody said something very powerful. A re kere ke ngana e tsamaya. O nona le bopaki ba di oli. If no entse tshebeletso ya oli. O nona le bopaki ba di tšhelete go batho ba neetseng ba paki gore ka mora gore ba neele go etsaetse eng. A re bopaki moruti wa bona na dumela gore bopaki o tshwanetse bo thuse batho ba bangwe. Kerekeng ena ga re paki ene wes modimo wa mona se bile re entse ka re ga re thuse ka next month. E wes le batho ba dula ba tshwile ha nna ke tshaba go paka because ke tshaba gore batho ba tlo nloya. Mona re paki re etsa ditshebeletso tse kotsi haholo mara re qetile re di hlong ka tsela e tshosang. Le no if nka le bitsa ka re ke kopa re tlo shebang tshebeletso ke entse tshebeletso ya matšhwe la hopola a re se kgotlele ho yona. Tshebeletso tsa mona tse powerful ha re dipaki. Next basalam wa tswa mona tlo utlwana ha o rapella motho baloi ba se ba bua re motho ena ha o jwetsa hore ntho tsa di soul batho mona ba paki. Never guys, never. And Bible tsa mo se ba mbuka ya diketso e re ba ne ba hlola lefatshe ka bopaki. Bana ba the disciples mosebetsi wa bona ne le testify. That is why I will ha ke share message be sa fana ka testimony message wa ka. Le o sena ke le radio ne ke bua ka testimony. Ke bua ka dintho tse ntate modimo di entseng monna. Every message wa ka nna ona le testimony. Because mo bala buka diketso hore Bible e reng ka di disciples. Mosebetsi wa di disciples only one to testify ka lebitso la morena Jesu. E seng ntho e re etsa ka ra kerekeng. Le nyenyefatsa se ntate modimo a se etsang ka ra kerekeng. Le thotse guys bana. Le thotse modimo le etsetsa dintho. Le thotse le nyenyefatsa dintho tse ntate modimo di etsang dula fatsa butwaka. Le nyenyefatsa dintho tse ntate modimo di etsang ka ra kerekeng. Ha re qetile re etsa tshebeletso tse kotsi haholo. Very powerful service tse re sa pake le o paka ka tsona. Kapa le paka comfortable ke le siko. Le ba right ke le siko. Jwale nna ke tlo tseba jwang gore ke a le thusa. If listen nna ke sa tsebe. Nna motho a le thusang ke tlo tseba jwang. Ke tlo motivate ke. Ona le show ke tlo qalang ka manta e bitswa ha molahle ke. So yena ne ke etsa the right pick mane mone ke batla partner rate. Ke be ke etsa season 2 mone ke batla go nyala step teng. Be ke di tlola show tse. Ona le mosadi ana le mona ka la boraro. That lady we itse ntate moruti ha le tsebe le thuse jwang ne le re thusa jwang wena le seleke. A re ka mora season 1 le season 2 o no sontso advice manyalo. A re ne re dula le monna ka re mamela show ya ha mo thusang teng ka manyalo. A re please ke kopa show ye ne gotla. Ke gotli ka baka la bopaki ba motho one. Bo entse re ke reconsider taba o qala show ye mo. Next time ke batla show ya manta because ke etsa Monday motivation. But from next week le tlo bona ona show e tlo qalang ka manta ka 6 o'clock mantsibuya. Ka baka la bopaki May one a re ntate moruti show ye e ne re thusa. A re monna ka na sa shebele show ya hao. But ka mora gore a mamele ha o so advice re manyalo tshwantse re a re le la boraro nna monna ka re mamela radio ya Motheo FM because a re force ka ra kerekeng if le sa paki ke tlo tseba jwang gore ke a le thusa. Ke etsa ditshebeletso tse kgolo batsana tse kgolo hona jwale le tshebeletso yona if o sena motho a njwetsang fela re ka mora gore ntate moruti o reunite ka dipampiri o re kopanye re phela jwang ke tlo tseba jwang gore le thusa ka pampiri tshebeletso tse anala disappointed ma victorious anala disappointed.
another discourage ahle guys gore ka sehlo le no ke batla yetsa ke batla re kwa le tshebeletso ya dipampiri a ke tsebe le thuse kang na ke ka bitsa motho wa ne yo pampiri tse di mo thuseng because a se tshebeletso fela ku you unite gore wena le monna wa hao kapa wena le boss wa o le bentho e le nngwe ha ne ke re le di role my kindat I'm disappointed. Oh, I'm disappointed. Nanda Demoruti. Tshebeletso ya dipampiring tshebeletso haholo ke bone maloba mona. Morawa ka a dule le nna o dula le mme wa hae. Mara ka go ke lana ka dula ntse ke rapela ke tshwere le yona pampiri. Ya tla la bobedi ya tla gonna. A bitla go pa tshwarela ka nete ke mo tshwarela. Ke bua le ena ke re mana tlo re ya masakeng kwana go lo enta diphoofolo na le phoofolo tse batlang go entu. O tla tshebeletso. E bile a mpolela go le la bobedi la be ke tla ngota batho because o sane ke a khoto tabeng ya dikgomo. O tla tshebeletso ne go tsitse motho unite le motho le mo rawa. Ha re sa di no ska la betsa motho lona le ke la phama le tlo paka ke a tseba. Ara na sa hlala ke go bisa hloka lona re menka motho. Ba ke a tseba le tlo paka. Marton ke le jwetse modimo bona le skela ra ke le jwetse God will never do anything for somebody else na ya sa mo pakeng never for motho sa pakeng boholo ba ntate modimo don't expect any miracle Jesu bua mantswana a bua ka sefofu sa tswalo ba mo botsa re ke ma ya entseng sebe ke batswadi ba e ka pake yena a ra hona motho a entseng sebe empa tse dintsa dintho di entse re le bitso la ntate modimo le tlotliswa dintho tse ntate modimo a re etsetsang mona modimo ba tla re mo pake ka tsona ha ke rere ke sa fane ka testimony ha ke rere ha ke ne ke na le thuso motho o ne ke bua ka testimony re modimo nna tile kae ho etsa etseng bophelong baka every time ha ke bua ka testimony le di hlong ene le lebetse ditimana ke tlo le ruta mo Jesu reng ba nswabelang pela batho le nna ke tlo ba swabela pela ntate le pela manyoloi ba bile tshojwana lona ba swabelang batho Morena Jesu re lona ba nswabelang le nna ke tla le swabela pela ntate le pela manyoloi hona le scripture tse tshong jwalo ya o qetela ke o jwala ka ra kereke batho ba jwala ka ra kereke will never testify because o tsaba gore motho o tla reng ha o shebile no ke tlo etsa tshebeletso ape special but a ke tsebore ya pele le thuse kae a ke tsebe nix a le hlotse lona ba zamantle kopa di rapela pampiri tsa lona ke mang yo pampiri ya e lahlile if pampiri ni la lahla e tswile o tsebe ka iphamisa letso ko wena so kwa e mong ke mang e kae a ke bone tete moruti a e bone kae okay Strong here. That's a man. Because a man, that's a macri. That's all here. The Mulukulus agree. In Gulamudi, the Mlukula Kapalam local. A good delivery. Gulamudi, a good delivery. Liri, I'm a local. The Mlukula Mississippi. Baba o tsaba fela lo bua fela e ne re lwana o ne sena khotso le monnaka but since ka mora tshebeletso yena dintho di tshintse le tsaba lo bua dintho tse jwalo a lona le hlotse hle marumpa le sa tsebe le disappointment te modimo jwa
motheo FM ka laboraro ne ke jwetsa batho motheo ke jwetsa batho ke re ha ke le radio ka 9 o'clock mantsibuwa ho founa batho ba complainang every day ka banna ba bona le ka basadi ba bona ke be ke ro batho radio ke re wa tseba Satan o tla ka strategy sa o discourage batho ba mamelang show yena ha hona batho ba founa batho ba re ntate moruti since o rutile dintho se di tshintshile o so le hantle lenyalo laka batho ba jwala ba testify and batho ba modimo le thusang ka tsebe le sa testify le tsebe le tlontlola modimo jwang a le tsebe le tlo molokola kra la molokola na a go tlwe le re la molokola a le molokola a le batlo molokola le ba kae ho ya le ba kae le 4 ke ana na o tsela la opolane ke re ba lo ibatla go robatsa ka kerekeng o re se ka ba utlwa lentswe la ntate modimo wa le morobatsa ka kerekeng wa le morobatsa ke a le botsa o batla mo ne le sa batla tle mo o bane ne le sa batla tle le ba bana tsa mosebetsi ga moswaritse loto la moswarisa loto a re batla o tla mo la moswarisa loto o bane ne moswarisa loto o raskatla o dula ka mosadi o dula ka le moloela gona go sebetsa ene be wa sebetsa lona le sebetsa ena wa sebetsa o reka koloi o rekile koloi e o kae koloi ya e mo ma dulang teng e ya tsamaya e ntse tsamaya o tlile ka re phethosa ka magatlo a mabedi le phethile koloi yo e qeta o fihla ke a le phethole le inya ha mosadi ga ba bala society le o ba sa tsebeng ha se ene a ntse a bua empa ke memeya e ditshila e ntse bua ka hare ho yena le a tswa le tlo tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya le a molokola modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name ngola pampiri engwe ke tlo thusa ka speed o ngwetse pampiri ke tsane tsa beke fetile tse ding okay o ngwetse ntsha oh molokoleng he le molokola le tlo molokola ntsanto tsa lona a re ka speed dintshe le lotong la hae molokoleng dintshe ka speed dintshe ya tsana ne le sa batla tle mo ne le sa batla molokoleng tse bua ka khotso go bona sena na o batla go phela ka khotso hona jare ke teta o go batla go dula phela ka khotso a sa batla go ba entsang kwata a re ntate a re a sa tlola a ba sa batla go kwata o sa batla go dula na le khotso jole ha le batla phela ka khotso go bana le sa batla phela ka khotso ntho tsa di a loka ha bula ha ba le khotso ha ba le khotso ntho tsa di a loka molokoleng he batho ba wisa ba le khotso hona le bo mngwe le modimo tla ntshwarela nna le betil ntsha miriana ko lenyane ka speed ntsha yang ko lenyane ntse ke ba ya Lesotho koloi ya o tlo ya isa habo ha tlo ya a re tlo etsa isa habo hai o tlo ya habo e ba tlo isa koloi habo mme wa o lo etsa hai ha be bontsha mme wa hai o lo bontsha mai jwala ha tlo oh lentsha tata Swang, le bapala site le. Mo shema ka mohlolo ke pe tshware. 1 2
3 4 kuba ausi ntshebe o bone motho wa ka ba 4 wa batse baba kole o ne phethile ntate makgatlo makae a mabedi e o kae o tlile e setse ntate ka o thusa Liatama. Liat. Litilo here. Liatama. Eh? Liatama. Kubai. 1, 2, 3, 4. Bye bye. Jesus' name. Moya onwe santa tena. Moya wabuta watamaya he. Litilo here. Liatama. Eh? Dia sama kapal sama. Emang kamu tu ya? Emang kamu tu dong. Lemunuisa. Margere kia kan kaza tu yang diman bilang yo. Kota mata awam mana thosen semua. Cacat. Kau panelin nak tuan satu thosen. Kau lihat sama kapal sama. Kirna lihat sama kapal sama. Buelang mudi. Lihat sama. Lebagai. Lebarar. Wani munu sanjwala. Dan sugudi sama. Ditonjos. Jwale limuetsa. Ba mo fa moya wa eng ba jwala. Ke spirit ntho. Mo le go leng ntsha moya wa jwala le mo kentse go rarate jwala. Le mo kentse o tshwanetse dijo ntse o nyetse re mo akantse le mosadi wa le mo arantse le mosadi wa kana ke masina mosadi mamjalefa masina monna molokole le tlandra lona ne ke tinne hantle le tsama 1, 2, 3, 4. Le molokolosi kuba 1 Linsentolon asa kala ebali tawa kuba bye abuti nshebe ngisakarteni yana ngwana abuti waka nshebe o bone batho ka ntse go rapela ke bone bomme wa raro wa batseba ke tsawa habedi so ban ke inya la sa ba bitse ka mabitso e mong ke moaisane e mone ke ira tšhelete o ye o mono ira tšhelete ya a gore ke batlo boele nano ira tšhelete le ya tlo kwa wena mme yona e hirisa tšhelete tlo kwa mme e hirisa tšhelete tlo kwa wa yo ya mothako a ke re go boleletswa ga tanto tsena o rata ntho tsentle o molaya jwang because o hirisa tšhelete a ska bona o etsang ka yona tšhelete o e hirisa ke mo fang yona ke e sebeditse o etsa o yana fela kapo o etsa batho bana ka fela ke etsa o yena ya bose ya balisa lekotsi lona lekotsi bo matšhonisa ba lekeishene molokole tswatsamao re tswile tate 1, 2, 3, 4, 5 bye bye amen motselle a etse nthwana be le leme o ne anetong e le e rete le leme ga se ka hlola no jwale gore ha nyala ba motsalefa o mo dumedisa kereketso ke batla motho a o qetela batho ba ne ba qabana ba rata ho qabana le monna hae kana ke entse last week ne a ke la hopola
o se le jwang ka tlong? ke bone bekeng ena ho le betere le ka nako e ke rapelang ha esale o nketsa pampiri ne ke file ka nako e ke rapelang ke file moya o hallang ke hatsela mmele kaofela. God bless you. Mistress Tlogwana ema ka maoto. Ntse hantle sekolong ngotse pampiri. Ntse ke ngola ona jwale ntse ke botsa rona ho ngolwang ke se sure. Batho ba kerekela ba selege di MC ne tshwantse di a le jwetsa re tsatsi nena o tshwantse le ngole 1 2 3 o we buile o na le te o fihle late a lona le atena ba kenang ka nako Tlogwana o fihle ne o ntse mametse molaetsa Ntse ke mametse ke ntse ke baka o ntse bua ka ditholwana tsa moya o halalla tsa botho le tsa house na moya o halalla wena ke bothata ba o ke nna ka nnete ntate moruti ke ne ke re ke a ema mane ka ba e be se se be ke sa eme bekeng ena ke qetile ke rapela o ka nnete o nthuseng ntate moruti ke re nna ke bona ke le motho a bonolo haholo ka nnete ntate modimo ke kopa o fetole sebopeo sa ka o fetole pelo ya ka ha o ntse o bua kona go utlwang hore e ne ke nahana hore hai batho ba bang ka monyetla ke bonolo ke ka nnete thusa that doesn't mean only bonolo tshwantse tshereana buka ya Jakobo e re no ya rona e be no yes ya re dumela re no lona lana re bo go te ko re fela everything e be yes mo lokole le ya tsama a sa tlile ne go jwetsa ba sa tla bapala mo lokole ke ne go jwetsa gore ha ke sa tla bapala ne ke nana fela gore ke mo fasifasitse a ska tla ha gonne by 1 2 3 4 5 6 7 a o se tsama lo buti oh yo ke batle ke re a o se wa iketsa phoso ke batla tshwara pampiri ya ne a ke no sontse dingotse a re maka maoto Mamdupi lona ho jwang ha lona wena le lona le paki la se ke le rapelletse lona le ntlwaela no so fa tsole mare lona batho a kereke lona le ntlwaela hampe lona ke tla le tloela ka tsatsi le le ga tsa ke tlo rera ka tsatsi le le ga qete website next be ke rera le ntse qete be ke tsela tsama la pola ena nana le thata ka private rona kore hangata since re le right wa bona 20 moti mare gona le ntwe ke ne ke la ka tseka re ka o ka ilukisa le moti ba modipi o manganga too much and o rata gore if a dira argument o etsa argument na go telele haholo like for nga dira example le ntwa ye ngutsa mohloko ba modipi tsena ke reke last week o no reka ka di spirit go ntwe ngone controla ke di spirit ka vitla a shapa ngwana wa gaitse diaka ene o shapa go batla correcta ngwana a mo shapa ka baka ka mo khoutela verse e re ngwana o faseletse bohlanye ke llonyae ngwana mo correcta dula mo shapa so ntwe mmakatsang ga itse dia ka kene kereke mara hana bua lena ha a jwile na marena o batla go justify ntho engwe le engwe so ntade mguti ke kopa o go o mpo buelele ene o rata o etsang hape go o rata ba against ntho engwe le engwe e ke batlang go e plana ene ke bona re ka re phidisa re le babedi for example mama mo ke fitla ke mnela ke batla re ka fryer ga ke amnela gore magwe mana hona bo dipitsa tse ngata tse tletseng ka hodimo go ke re nna ntho ya dipitsa ke bone ka re tla ke batla re ka fryer o nna fryer ke ha di ka bo di chips bo di bonama bo eng so ke re ke batla re ke ntho go o nna fryer mo se e phena go tele go o dula le negative ene ka dintho tse ke bonang gore di ka nna tsa re phidisa ene tse right for rona re le babedi tadi mo tsa go ka bua ntho engwe ya gore wena o batla go ba le peace le nna for example tadi mo ke phetse life e botlhoko too much ene no happy life ya ka monate go re ke nka enjoy la nka re ke a montsha ke re ke batla re restaurant tadi mo o tloetsa strike ha re no gona le o fitla mo re ne re twa teng ke tla le bona ke tlo kopana le mama Modupi le na le go ka lenyana
Re dira jaanong ntate le Mogote. dira jalo Ee ntate Mogote. mom di bofumane o na le eng o mfumane ke na le business ya ka tse 2 ene ke na le mo ke dulang teng ene ke na le ntho tsa ntlo o na le everything ee you are going to o tlo dia value ya hao to this man a o ka fihla bophelong ba motho ya neng a se a itshebeleditse a tswelletse wa seke wa fihla wa eda wa tlisa frustration o tlo etsa gore a bone e ka ono le betire pele wena o wa teng bophelong ba ke lona ba etsang gore banna ba qeteletse ba se ba file gore ka raka ba monate a le one tlatla ke bua le lona ke a le rata e tlatla re bua I love you Dubiza Dubi Dubiza Dubi Bona molotsanela la tsa mamana ke mopho That is why o bua nnete basadi le santse le hloka ho rutwa dintho tse ngata le banna until they understand our when we feel be a blessing. Okay, kibo mangape bana le mathata. Mara ke a tswa le sa hlola le tlile. Tshwara pampiri tseo. Re ntshe life. Tlo kwa